go to hospital. Kevin, young call plantain chips run so. The you way. Moja dia, and was a summer by way. What the robber, moi must say, Opian who so be ye pita. I central fopinum. More platform I can see, Nakamubi in our cassetia. And was a summer by what you are odi. Say rubber basket here. What they say at 2 and young. You be woman lady. Chess almost something and say, Oman will say Bimu Yepio, but and you woman in 90 men can't okay the best how woman problem in Anno. And also the Omoboa. Never dear, me say, send a mere mammy quotation Isaiah 41 verse 10. You should know, and welcome to be Nakopon. Mess out in Sumabwa. Me say, I dream of bomb to you. Na ye na braso say ye the political affiliation be aton chain na fight the system ya fight this system we ya ye nyina ye pewu wo man na ye tim no emefu adoa enkola trope eni ye nyina ya hyehyɛ adufu eni ye namu collars obi antwe se kan meku ye ba ye nya ye ku ye ho adenti na odi hwi eya bomu ama obi se oni se be ya nanu be toso na oba wakase waduane no ne boden se obe esa odi a wo men hwi ni nti wanu mu ada ho wo na wo bedi eti wo maintenance day no kwa wo be to ne kese ade hwankwasa sema ba yiwe e de roba edi yasema yenka o yasema yenka na nyame hwe yenyina Kevin yanko ge ba ko ne so abai wa ba we de nyame e be kira sa me baba we ya ye be yini die Kevin yanko ba ko ne so de ogina ni kiosk animu no Kevin so na adwina so asia na Kevin Abrampa Kevin ya way oh and then no man farmer made him out and ya way Kevin ya way oh Kevin dia me dia mouse esi an why yes na no so and the j dam so esi su na fe me hu dali mi say trena no trena bi je mu twemra fom nam de e ho nwe Kevin dem dia mouse esi an we de de enko adai ntina me ami me ba be kan plantain chips one sem minim de American. This is me joint me roadside come on me roadside me joint ni right me joint ni mo de ma no asi Oheneni that woman say I barren sebi ontimi nwo nti onim se na etie se wo ye adwuma de ahwe ma me nua no ti ye adwuma de ahwe ye menti a ye wudi semana me yet to say ye the rubber chips yes I'm not using filter me person who be bia yi obi ba my first video obi ba say be ka say it is not possible sister shut up na ye educating for ne enka no kwenya dey enchire omo people use rubber for chips share machibi enie maybe I tell you the reason why people use rubber. Some people, especially traffic mumma, who you 10 jinawa, ebia 3 and 2, and obenyo ma, omochi genuinely. They see next show we have 5 to fry. These are the reasons. One. So you should rubber. Yeah, baby, decades as I confess. Once in a minute, every rubber come we say. We enjoy make sure you go at them. A man enjoy a cry. And I'm the children send a bear and frama and come because and frama come one. Chips in the bear soft.
say a crispy, say a crunchy, say a crunchy, send a mocano. Me can grow. Send a bear million once and poetry for a better say. Say, oh, Sania, a bad joke. Oh, nya grow. Aye. And Nintina, most of your chips, your chips, a dry chicken, we near San and Kakanka, near Baji. Every container, any normal. And to send a American, these are the reasons why people use that rubber. Secondly, and I'm on the first one. First one, I may say, grow ninty, Ubiosu, Sunny, I know the two hole. This good will be a baby beyond. See the rubber and a chair, or far, grow, Ubenya. Secondly, the reason why some of them, I did rubber, chips and wasted time. So one nanny rubber need the fry and one now. Says check the embryo. Oh, slice it, the bread go or you man. So say be a vegetable 15 minutes, 20 minutes, and son I am ready. Now where you go now, Jonah by Jim. So you see rubber now 7 minutes now, Ben. Abusian for where you see the horses own mouth. And yes, or no yebi, but our business in him. To him, dear Bimu ye. Etimu amateur bloggers, Binumua, mature camera, Yamu defending. Yanka se womunina. No, a Binu ye genuine a juma. Na ye won is answer. Yaba bought the wuru. Amani pakro. No more muti ponene dear. Yanu wupewu. And near. And not dear. Yanu wupewu. Ya mamu kunkro for ma because be a people be sense you amamano me yale a people e be so me mu dima ko hospital ti me hu ya me ma nku obi ba no kwasem ya be ji nipa enkwa na sa ntokwa we Ghana man onyame hira mo amen me say me bu nkotodwe nyame hira mo papa Ghana mo amo kan kore no mama me ho adwiri mi mpo se Ghana no na abrampa my lady epimu wo wa no kure wo mu di no kure no kwasem entokwa iba ye social media me ga me pawe ga sapra e de kwa ni amane a na say sesan wani hu no me tu kura be wo ya omo ye yes ana Mr. Champadi anko ade we assist any penny me ho kire ye na na kuma so ka bibi atra na na edwada ye kwa heaven edi anko Mr. Champo, ti yentina se na meduru he kola. Ase ma atia fami. Was it be kanokre? E be kanokre. Me meya wa TikTok. Nyame hira mba ko yese frɛ no. Asante adapa he. Sakora mame. Documentary. Efie cha. Onyame hira ene wo ma me ni wo mudin. Sir. Ohima Mercy body. Ya mami oto adwen woni sister ya nyame hiro mo papa ya mami Samson wa woman king Switzerland nyame hira no en wo be si interrogation to interrogation wo be si nyame hira no eni ya bra ba ko kwa meji half cast na no ye yikuma wudu no nyame hira wo mo ye ni wo ma Ghana fo no kore bebre ya no kwafo no ma hunu sa de na ekoso no abusuafo ye Ghana fo ye ni baabi akọ mamu ma ye mfasika ni bre enku ye ho Bible so nyame sem hira na ma nipa ye odefo opra dwuma mfa bi nka ho ye ho a ho kire pen yes but ya ho kire mu no ye di wo nyame no kore ya anya bone ti na brade ho ye mobo ye nkwa ho mane so ye be ye hwe ni video yi ogina so hello PS ye na ho te say nyame aduma yo mommy yes no pray abeka nti o ma start attack o ani o say me send you voice note cry o ye mbe show I think say before say mobile friend me mo bo video ni nti ho na course say ba o me see your day it started from yesterday so o me see dey o me see adan na ma me ka say enye no kre na ma ba be gia tum say no credit to an extent of say me chere say
Ebinum a omo traffic mu no. Saa na omo ye. Na meye saa magudwa no. Amomo eduabo de enampa. Duye etie. Emebu sam say. Sadie asom franka tachi na apetu pretu atu. Enuabo hu bi eni nyina so enyina. Mesi de ye wadoma nkoma asase ya wonyankopon na nanom nyina gina yachi. Sansa ye koam wo man no amenchirima enya hoto. Omu nua no mesi ebeku wo ho. Mesi nua no mapopo no mo nane. Mo bi ankodane. Na yenhwe omu ebewuo. Omu na ebewu. Yenhwe omu nua ebeku wom. Ewo kana. Ebeku wa. Ama wawu. Enti maame sha wo hoden. Na dia me pesa me ka kira wo ne se onyame ogina no korachi. Me de wo number ne betu dwa wo bia wo akra. Na wo ma pepranté chips. Wo location ne de enka biem. Mpacho yo. Frano Kevin yi video ni kra free so ba ba bi ogina no de wasi ani munti hu. Frano na oma wo order. Na wo so ye bi. Se wo be ye bold da babontia be kirem se me ton bi aha na me wo na ye no kre me nuanum bi ye bi me se obi a ono obi ye one business omu ni momo omu ye fake omu nim pa omu nim but onka no kwasem Pacho bobo number no PSA me pacho me number ne is 0245 0245 15 92 0245 yes 15 68 92 PSA wo ma me de mpa bota wachi wate amen bibia ni wa ko beye wo awurade nti wo gina no korachi onyame ma wo ban wo ntsira wadwuma mu abrocherefo nyina de orders bebrɛ wo me na me ka kire wo if I be a woman of God ebesi abrocherefo am pepranté chips mo de am contact me amema na ye bia mamo wo a wo ye wo de ye papa ye bold me ameba ho dawura ma ye sua de no kwase ye ba be di asem so na abrampa man lady ye te Ghana hey ye wonam bebra ye hu ni se ye de kola kokko ene ye de ahye enam ne niam bebre ya ye di ye de kala ahye from time immemorial efe ye ni bia ba ye hu se kala no ebeku yen no kwase alternative ben ade we ye friend beetroot ade bia wo ye ko upese wunya kala kokko wo betimi de ade we aye se ye ka se ye yama eye kokokokokokoko etu oni ya se nam na wo chi se ade bi na wo chi e na wo pe kala kokko you should beetroot ibi yam sone so na fa nsuo no efra afa hye ye benya pomuden wo de ade kro ne kra tone mane bo nya den nipa ne ba fa beetroot ni bi toto so obehu se wo de edie wo de wei ene hye na ye koye nim no ensa ye reverse niema ye ya pomuden ti ade wei ye frɛ no turmeric powder eni turmeric powder yellow mimi di bi no amu adam pesa me no yellow rice eti wo ye sa wo che bayere wo che plantain na pesa kala ne pa chaw me de ende eye turmeric me nyusu kala wa pomuden ti kasa papa kire no nya den ahoden hwe roba sama maami kan se be ma mema nyina hwa cancer bam low sperm count na wo hwa kora nya cancer de wabra boye na cancer be sa to hwa mu nipa ne nya bone bia o aduane ono ade ni sika koto yese ma yen kasa me pa mo chaw wei ye friend board ya hai roba ye di bobanku efe de mo ma ye nyai wei ye de akekaja aye mmere mo ma yen start na ye nyina ya pom dinti ye fa rob ayi wei ba body aban emo banku wo de start Oheneni me ka banku wa ha me de mi su body aban yo mema Kevin abeye u video ne de ato so se monko ma me we ho se de bia me ka se monko shege ya ho nko didi de chem so kona store efie aduane
because napkin no ampɛ de color ye mienu ebetu be a white oba wa si wa de wa bobo de agu ho wo be no wa mu a wo de akata so eti yenya ye ku ye ho adan yesi me yanka o wo gu obi adwuma me ka ne biem ye nwu obi adwuma da na mo amu ye ne kwan bone so eno kura ye nwu no yesi sesa said ye wo ye no sesa na ye bewu eno omo se me yanka kura na wo kan de be sa wo nyina eno so de ye nte ase we no go gree eti mo pa mo fie nkwa na nwuro mo fie nkwa buruku mo fie nkwa India mo nya kolo onyame ne eboafo maka say ye ne kwa so ano me da se nya ado ye nya ho kese bi wa doctor tenase na ye wie na fe ye nkwa ya se ni so asem chenchire nche bi aba mo amete ya na mo frem se fra wo frem no sesei Kevin mo se experiment no nko na mi nim chemistry master kura wo ba Ghana ha beboaboa adwadifo ano ema o sa chemistry no mi hu bida mi nim officer kura o ba Ghana be se adwuma no na bi mo ai Oheneni ye sentrofo pi no hey Ghana Oheneni yes obi wo kura ka we die nipa no wo to aduane ni bi ti mu matwe camera esisi manim tete ho ese yes no momfa ntaage wo mo onyame hu ye mobo mesi ya ma obi enwu o ya ma obi enwu ye ni ma ye wano doctor me pa to me enhwe ya bra video no mu ni pakura na me ne be ka se Kevin doctor video no I don't know me. MC amenum bi ekoso Ghana hano adum pempeso bi aye kwereka ano ayedin akwa kodum pempenso se enne ye ma amenum bi ni enuane ma no bi a eye ewa chiton omo a ebi yoko gari emo a ebi ye enkoma bi videos bebre nene ye dwumadie ni ye dawu boy ono so ono de ono kra was starting dada to ohun se jane ma me ye de me ato fom a ye twemase eno se ma gina na wonyame gina no krachi nti wonyame be ko ama na me se no doctor na te say mommy boko na so erade adom me ho ye na se mo ye ntafo mo se papa wan na epani wa ena kakra fo nya omonye ana kakra we di oye kakra fo ye stubborn papa ntafo bi am no bia kakra ne nye yo doctor MC hu videos bebre ya da wo boy a ye boy wonso wasom a wo ye ho adwuma edi na ekanya wo ma wo start is ade wi mommy me that say first of all me pese me da wase pa for I mean this opportunity Mike mon chake ma no esi so for this great opportunity nyankopon inshallah pa ana afi ebiem mesra say the was start no for kwa we okufuo bia no okon a o make sure so obedi nkunim akon no so emu odin na nim se Kristo nti bia be kama me heba petitioner na ma won for years eti time to time bia no nipa me meet wo mo emo problems akese kidney issues liver issues problems are almost nipa e face ya sometimes no meeting no ibo ha na bra adwene nti ase eti don pepe so na be me need to for my say me find the reason because me dwene ho a me nti ase mommy eti ehwehwemu kakra ye de ani eto form na ye no ehunu say majority of problems and the nipa e face 99% efi enuane ye die ye enuane ye die no so no egu ahodo miensa de din kan no efri akuafo na edi enuane no eba market no kind of enro a omode ebo no omode boy na no de aba market enti ewudro no egina mu dada ena ema no so na eba beto eniema na de aba no ono so ba beto bi e de kwa kuguo no waton enti o make sure say wodi adro bi beka se de be ya ono so omoka na se ensei eno so one factor
ana ye maame no ne enuane ma no so a ekodi dwa no akwakọ no aduane no kana fa niema a ye de eka ho anase akade a ye de enuane no saa de ne ekosi problem emaye eti na obehwa majority of problem kese enya no kidney issue, liver issue, stomach problem eno so ka wa wo ye de wu be wu sa pepe o hwe ne cancer ni pe enya no edoso. And secondly, me who said 99% of people are mama and almost yari do nyina no eye Robert nuane a yedi enti sa issue na aba no ho eni pa bedwun ho ntia seda eje onyansafo dwene kwa akiri pa ana betimi atena se ho ba bi asa problem yi efriba obudi kan bo video bi eye ababa on video na o chirimu na o chemu mama me nche wade poly bag ho yo chemicals ahodo miensa baako de di kan ye polycyclic aromatic hydrocarbons ana baako ye bisphenol ana baako ye fillet sa chemicals miensa wi ene na preserve rubber emane ye den emane ye soft eti ubohu a wo hye rubber entimi enhyin wi okobola so bo se rubber beprepe egu ho empro sa chemical component we ni kwanse ko nipa diam Facebook na adia expose sa chemical no e ya bra temperature bi kosoro se yensu o hye no ano a ya nwa na ode esiso enti se eye aduane bi na e hye na ode agum quickly na e be expose to heat no na sa chemical na twen awura mu enti majority of people are make say nowadays ye didi no ye nuane e containing rubber say e fa ho nyina no it giving us problem enti so be the rubber to anwa mu anaso be the rubber chechiri banku na so de to microwave mu e wave na ene wa wu automatically e kom enti so be the bayre anaso be the plantain e to rubber mu a chemical na wo mu na preserve no e beba na ahade enti se beda for 3 months 4 months kwana enye argument bi ana ababa wa bi ignorant bi ana o display social media rubber no the two men nane rubber no the two men nane se nane yo sa nane onye ene anwane a ehye ni nya exposure pe we chemicals ni na release ekwa anwanim onim nim de bi afa ho radi nyankopon onim nim de bi afa ho ene bi o so ma ene wo hwe a ye wo chemical bi wo ho a broni ye no oye sa chemical purposely for cleaning baking soda nowadays come here a lot of food vendors you nua ni die nyina no the side ni bi ka ho baking soda na ye dey ene no eyi ade efense keka firi ho eyi mpampan efiri ho ba sa doctor yakase baking de say bi an yedi yakase baking na ade ye cookies enti se u bake bibi ti se bread anase pie brownie se no obetima use amount of kitwa bi quantity kitwa bi na wo use but majority of the use in a cleaning a soap it opens so cinema opens so clean baking soda no betimi dey a washing powder e part of wetin go na dey atoso oh yes enti yendi no quantity bebrebe and then ipa dodo ye beans no ene no mo de no beans na ye dey na soften no and then fanti kenke omo sagum cho and no mo yes fanti kenke se nkeka bi sa no mo ka enkradokono dodo na no ene na omode na se yi keka no enti obi be ko dwuma ko tonto se apro na ode abeye adua na ode sa baking soda no agum na yi keka ni nyina afri ho enti so basha na wode no wodi wache bia na se dwen na obo start se efono woni so brew ohonam ya obasa ayo no na e cause majority of the people and they face a problem tina we ya be ni dey mama enchechere na no na akochira mo babu na ye babu no because ye nua no bia ka so mo nyina di achi no o mo nyina compromise a selfish interest because bia ne de hie bi yes adwuma ni bi sa pepe enti wo ka so go bi adwuma we nye so go bi adwuma mama ya pom de ne ya hwe ne ya moa media de me ya ne se doctor enkola kolanke toa enya kidney issues majority of my friend na omunya stomach problem no se u bie kola tum sisie ya from 2 years 3 years to 5 years and some of Frankie Tony nyina enya stomach ulcer some of Frankie Tony nyina enya stomach ulcer mama wo hwe bi nse yedi na se e ka ho asema yentimi sorry bis no kwani dia drop popo na ana wotwa ye no odi gu kakra odi adro bia sa hye yes a friend bomb ana market woman no so na wo koto no ono so e dia adro ko preserve
Eti no betimi an no beans best obi mama me simi no obi kasai or no beans for 2 good days. Amen. Miss Ram. Hey. The obe no obebe no udia a problem. Eti enye se udia o tokoso udi na a generative problem. Enti obenya stomach cancer. And in the part to be prepared enya dwenu how maturity. Sane ma wunyina na ekosi. Oma ye wu ye wun kakra beti rim. Se Ghana maya adwena sorry. Ni amfi ani ensi ho. Am fight system Ni way. fight system now. Mama bad ababie no obai be boaye 10 years to come. Ye nyine be wu I ase. just say abai no esisi hospitals. Because the nipa be yare no ye nya ba bi fa Hey, eme yo mo ye demonstration say ye frɛ Ghana ban kra say wo mekyeme na migu o madwuma. Entimi nya possible. Obi activation na adweno. Kabi kabi amomoni o mo no. Enti so obi hu sade bi. Na ye mo din. Yesi ebinom. Enti won kan ho ade na wani abere. All ye no obe pretending. Enti ebinom no obe clarify obi a say o so obi a kasa. Onye mfama no. There be. Ana nipa bonifo bie na obedi boni no ba bonte say eye me na medi boni. Obi no ode nsa be che no kurum kwan. Obi no ho. Enti ade we ekoso mama eyare kese. Si amiani na ho pa na si amfight say ade we a eto ho. Eti mi ho say ade we no ma start kan ho asmatem di de me fa no kwa. Ye di matema Any threatening. Bebrebe. Eti oso mo ni edin. Oh, say ye show dada. And away ye create awareness. The open no watie. Ye show ni ye. But time be ba beto ye pon so de. Ye nkase ye beka anu atum. Ye wo videos bi ho aya wada. Ye tete ma ye be. Na enipa hwere be ho. Ye di ya ho bone. Obi wo sika so obi be company. Ye be wiawo ama company na gu. My be a pottery farm kese Eastern region. Ewo krapim ho baby. Omo kwa dwuma na ni ebu nkoko ni kom e de hye botom. Market day na ma na ye cleaners wo ho no. Wom de emwa ni kofi akoho na om de aba market day. Na oma beton. Wo bra dwuma na oni mo ye no. Ye tuaka. Wo kape. Wo be hu se comment section. Ai om ni om ye dwuma so mu ti om kaye. Ghana, Africa. Enipa bebre wo sika wa brochire. Ankom betimi abepie nwuma. Ama mabura ye biaye krono ne boninti omoma ye bu nkokokom saa adwuma ne so tuam ka o ye guno obi na wabrochire no obesi ni fie kotrem hwehoma me no akwaje aduro no de akɔhye wo pa ene adase ene obi kura de ebeyi wani kura ne enu ti wo mafie kura no wafa wa japade ye se niam wa nyina me enka obi na befo obi store boy na obi abonani a kire no wies kana fa to susu ono ani ni ebe ka kire no wia no na fa to susu na de bi sura ya me nwanwa kwasi ade nyina e wasode de enkramofo na kesufo ye nyina e kwasode na no na ya na me ka mi busom se omo ka se no de nya bone ana eno de mo adwuma nti nya bone asofo akan no atum obi akan no atum because obi asuro politician ko kan next election ya ntoma no osofo ko kan na so le ba ye bi o ma me to collection onyame hu yamobo doctor for some chato emaye mama me da say na ye de bia yapon de bia pesa wo bia ana me pesa Ghana for ya we ene wo ha na se wudi enama e say salt fish momone ene procontra you very careful ayo hwede ye wo kwa koto ne ye momone no omo hye ne bia be say 2 weeks e ma no pro enti wanye very careful moa ebebem enti dodo wona na omo hye momone ne kwan mo fa so ni ebi esha na omo de formalin na tete na ne na mo ye no no mo ye ne se na mo amem yo eti ebi mo so esha ebi omo de poison DDT kakra ebi wo ha DDT de DDT kum ni pa ye de bo enua so kum wa no wo de kakra bi daletunsuo na omo de afra no serebe ya aboa no entimi mam ebi nso isu kerezi eti se okoto nam bi wo da se prekotwari momane ne se oti DDT pampan na se kerosene pampan ya totwene o de momane ne ba beto ho na se flies once na ema ho a totwene odi ho agoro obeto na no na ye na no kwa be na no mo fa so preserve eno na asi ye hwehwe na ye jai chemicals na ye de ya ebekunye doctor mama no obi frame free he ya ne wife koi
abofo kwes offenso kwasia da mu di dwa ho obi di kan from last 2 weeks se memra offenso na mehwade na kwasia da ekwa mo fa so di dwa ho nam bi ne nema bi o mo de ba ho no enti enura me ho na menya akọ na nipa no ne wife akọ akoto nam ode nam no be ye nkwan no mama nkwan na ekuru no pampan pa chemicals pampan ya eba wantimi ene aduane and I will cut on amnes one very careful. Obedi nam no benya problem. Ade bechi bia obi pressure kosoro. Ade bechi bia obi yefono. Ade bechi bia obi achikasemu. Hey, ade bechi bia Christian country. Ono obi gina wo sisi a onyawe o. Wadidi anadwo no wakọ akoda. Ade bechi na si wo. Adwane na odi there is something akohana na jo. Eti awareness we nyina na mama. Me se me to enwu bi de ye paraba sauce me se champom na me di mu anadwo no kamiwu afedi mani manu twahuro anadwo me kwa me dem ba akofo aseta am the color me wu just me hu me se na me sorry na me num so bebre me ko bu nsuo gu me ho na me se brade aduane me di ye jade cha me ba ya me kan kire na manager Robert Busa me se me di aduane ta me ka chem no se me nya careful and one why didn't that time this time dear would you any maybe cool hey yes me enka yo it's more you make awareness how many penny in any other say yo be very careful with what you are consuming okay you wouldn't in no anya a drama when you pedua mana mowa a channel or be fight away ukutesika better do papa better one ho aton any ho edding ukutesika pa but so betimi akia wo yawe ama problem wo hawa firi ho no enye easy ene ye wo sika fo move o kuteska enso muntimi nso mo yawe enti hwede wudie na wonya problem doctor wo betimi do number 2 dwa bia no bi hia wa medase mama 0244 another 44 2928 0244442928 Dr. Frederick TikTok ko follow no na ni chire ye nyina ya moa na yenye ya famu de tie yensei obi adwuma da nye ye botae no no na omo ye ne bone no e na ye tumufo se monsesa mo amunim omo se omo ye no so mun kire yen na wo a wo ye ne papa no so ma ye te a ye bebo ho dawuro ama wo na wiase nyina hu se wo na wo ya de papa mamu ma ye nkuye ho why na o my Ghana ba ko pe ene ye wo Sompa Nkomo we ye Monday edition Ghana be ye medase bebre Doctor, what of phobia chia wona ya answer na ya kwasem no so. Mama, me chill bibia will follow me. Afi so no. Me brothers in me person me body aka na. Auja obi die o. Kakra, na don chia obi a. I'll be chia eti for na do. O ti ne kasa na no am se wonye chen ni nue. Za, udi o yiku mate. Yo Matthias here pa yo doctor Eda masese mobile yo adentina wonipa wadwene ye adwuma wodi hwi eye nkwan na obi akoto diama ne yiri nyinsen asai one ne yiri di hwi a na o mabobo dedade di hwi ye nkwan eye den ye begina said ye say enom nkwan na de na sa na ye den na num atoso wo kene oba asutwawufo no ayewa ama sane ye to ebusuan fo simenum yenkwa awoma ne so nwie ne yefre ye case edi kan ye ba ya be confession no 0
My phone number is 05549319310548. Hello. Hello, Mama. Pacho mi enti I from Shatown, that we can feel for you. Yo. There's a program now where we now but only the more babu crowd. And more babu Mona Kupona and got up the door so in China to be baby to now. This is how cool to crowd your government penny. About the bread palm on the I can crow man. And now grow. With the American, we are both players. There's you to go to a TikTok now. Yeah, that's a papa no nyame hira mo. Ghana for my yade. Ghana for say no kwafo wom. Hello? So yes. Pacho yenti o. Yo, me pacho me mo ha e ba Sompa Nkomo. Na je oso. Owo me gidi se radio do mo ye. Me ho ye pa. Yo. Me pacho e radio siram ene moduma pa mo bo. Na mo kwa se me wo me fre. So ya we ene ya ma e ko to pa nkorofo ye. Na so adiga ba ko wa gidi mo ne fre. O de no kware na ntia. Dia wi ya wi. Oh, me. Everybody should have one of time for me, man. It's time to quite a muddy Juma. Number pet and content saying, I'm not a man for you take or my immunity. Would be your best sorry, Musubia. There would have been man about to see him so, not winning a machi, not more corn, more coming. Winning a rabbin come away to my palm. Yes, yeah, that's a papa. Hello. Hello. Me pacho yenti o. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, me area me che. Is it a be a trouble? One person a bank kuni be saying or the count a good bank kuni said that they are a dinner sakani and cha for getting a aframana. Not just or cabin kuna or the count gum no waka. Pacho, yo, a radim one. Hello. Video ba ko bia ye ka banku hihihye no mde sachet water e dia hyem Kevin ya fato so yesi o se wo ye ne sa da asen na senhye mesika mesiri madam pena oba ofra brochire. Hey, hello. Hello, good afternoon. Afternoon pacho yentie o. Diane data so offenso abofo. Yo dada yentie o. Na no pay e mo mo na jumo pa. Adije efiawo. Mame, afa oka no. Dodo na umu, nti zampe yampe no kurenti. Ena mo mai no kwa dodo na so yiga no. Eno kure, me ni ya gani. Jadi oba de se okodunso. Apona ta de kediane. Nti za umu okodunso no be kediane na, nya hokomba wonto. E ka ma okota dia ba. Na wa mabiem. Anu san sana wote na. Ka we sa na. Nya de ko ne dia ba o ye sa na. Ofe obe okuru sana de betie na menitano so ina aka hu na de yale ne ba no yo das ni ko do se dinum wa te ngu ni na kwa je hu mu dinum enti se won kan ni kwa so je ma o omu nim se bi mo no omu se maye nka ho asem wo ka ye de besa wo nyina ti yenye kom na omu nku yen omu asem nyina wo baby na omu ye ni interview TV station bi for abranti interview nye wo na wo be chire maye nchire enye wo na wo be chire mo omu se maye nchire yo Kevin fa video na ede sachet water ashe banku no to so me hwade minim chemistry madam ofra brochire pa Ghana ebeboa wo ma no ema wo sa plan no Kevin also the ama wewe wana banku ni ya kan se hihye sa no na bia rubber ne hye ne wen he no de akotui aha wan banku no kan se hihye no de rubber sachet water rubber enkola nso ne gu ho a ye be chama wo mu wa rubber no de ahye banku no ma o ka no Ghana fo mo se niam awi ye hu a ye nye kom yesim edi enti no oye ne sa da sen na senhye wei aha mo de mo hwe o de rubber ni be hyem wei obenya kukudura ka so obebu obi dua
or the rubber nsuo no ehye bankunum ama rubber no chemicals na ewom ne aduane na nya contact yedi ayengu na odi hye mu no epia o na wadane no chemistry madam krofra brochira waba ye man mu de waba ha ye papa Kevin free so enkuyanim 1 hello Africa chemistry Mr. Bonnie woni de before hello pacho yentie o Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, Mr. Personenka will be kakra. Yo, yentie. Atumata. By sober you. On some can I omukoyam bufuna. Omu de bodia be se me lupe na panchina so dae no. Omu de aka. Na omu de ngwa. So omu yam ni na no omu de ngo no efra. Omu yam na no omu de ngo. Anu bodia be za jampo senke nkuyen. Enwo de yedi banche aso da yeso yedi anu po de nkanya bone awudro ne niema no asem ne ye kamedofo hello banche ne say word ka konkonte ti kanya bone hello oh yeah original entie o mama yesu wetu wahame na oha omoyelo na so se mo kan se se menu access bua kamis from my Ghana oh me ni pa bene go Ghana for ADM Penokole. And say Radin had what to get Kunuga. And in producers who are better for. Now, you do. Oh, yes, you mean your shame, man, you have the carry gum. You can be any for best or tell a baby purpose. You walk and the Sadi and Anoma. What's that you see? What she said, what you get over them and actually. Different what the yeah, I think you have more said. I have what they saw. Ito bi esa be tell me go. E dey work na ma. E bi anya do. E no kwa na so man o, ano place ya. Na say ti wa ko fo ni bi asa asori atia. Na say di ma, ye no ya gan ti go ho ka te dia. Be any food in ka yam penifo. If you then after 2 years, it will make the problem 3 years, 5 years, 10 years. When you get problem me ti mo. Ye no na me. Ni na ko no man ti bi say so. And the area near the boy. Ti ma o dey ko so ka be di baki. I no. The music I can't no Papa. Nameka Humano to the Pacific man. Original, yada say, yet be siana ya to I do me di so. Only Panama only me say me no movie. And so say was share we are a one more no. A change your get talking. Me no movie me no bida. And so back on mo jamuno, we a woman. Nina said, I'm a cotoid and bidi. Me pacho wa kra wo baby a wo plantain chips aye correct frɛ number baby a wo bia wo be deliver am na wo de asifie no ma ma ohwe 0245 156 892 or one cry 0245 156 892 we ya wo de papa e be bo ho dawuro 0245 156 892 case number 1 Kobe Frank e ono free buy en Kramadina oba ne konton kro solo confession yawo na atwetwe ne ma nyina ade be Kobe yete say omi pachoye wo ka say de hwan ne beti omi pachoye ohoye nyame adom yo okwa hia sorry na me call Glorious Commission Church. By say where just me fi ho ba ahase na me call CAC. CAC de ne fansa ni fa to Bible ne so. Unsa ni fa. Na bodin eye me Kobe Frank. Me start the Bible yi so. Me start the Bible yi. Sa sema me bekan. Sa sema me bekan. No kretrodo. No kretrodo. Me nitro. Me nitro. Onya me boa me. Order. Kobe asembe na wo de aba. Wo ba me di mu. Yeah. Now chat me na so case bi a pese wo de ba. All the way from Accra and I my IBG ma buy. Asembe ne wo. Me ba choma sem nyina ni say. Me buy say mo be boa me spiritually and afi honama fam nyina. Dear spiritual issue na aba. Free baby ni be duru ho. Ani say embra na mi so ano. Enema bi kokoso na mi gidi say bia eno na edi enema cause agire bibiem na ehunu
wide bit me. Okay. Near 10 say, and Brana mi son and mammy be. Ayana or frame me say, Nikununemi. Mammy be frozen, Nikunu. My Japanese near it. Opa penny a penny. Tienfan is a mammy. Aye. And see, out me no Adriane, with me, oh, Bibia, with me, a mammy. And see, I know say, me best run a cheat a man with Jalivia. And Ayana metai call your man. And see, that crow, Anna, me call na or fe mano. O quacos ran a chino. Annie, and or fe one, and or fe mano. You. And see, 50 one. I'm now on fear saying. Sometime no, na me won't fi be 12, 13 hoko. Sometime na mo school. Eti esi no, na me obi a na me obi a me ho jopa. Eti ebedu baby no na afedie mani so aye krakra fiti satama oye sa de no ha se mani so aye krakra na afi maintenance school dem ye wo class kwa na bitimi free class na teachers for ni bisa se hemfa na me fa koi o na mini made kakra enti na mchinchin wura mu mitime to tire me form 3 me to tire ama ye chiro me cumulative record cry ye chiro mu se me to tie ai me kumu no ma me kumu no ma bo sa contract idea ma no jina mu and you to me throw papers work usuku damna report of sister with the tidy express yet me ma terminal report to sister we expecting tie to an crown bro for be can say catapult pay out to as well enti ewo mu ana emre bi me call private Manusi seminar say ebi obi enu a odidi enti me wo ho me di kan on say satam na eni public toilet bia wo ho tina mo ko free range ha sa enti me wo ho me di kan wo ho ana me wo ho no ma sa ma me ya me kan asemi obae ono so ebeni ono so ba beni enti obi oba na me adi kan wo ho na me hye wo wadi kan wo ibushi ho anti menim se ohume dia ma manim ana obekotoe obewro ne ho manim nyina eye ni obeye nyina wi nti a woro ne ho a wohu ma ame no sabe na deja sa me bibia eti from a hono na afedie na from a hono na afedie mi bibia sesa ase akono hu sa de ne de ase akono bia be shemi mu ase akono bia be shemi mu timi ankasa me wo hono a aboa kra na ase ese me eye me se me nkokire na me ne nda right enti na me twetwe me be ma so enti me kwako eka kakra that was 2015 me ye be cultural be metro BC 2016 enti 2015 na bodanfo ba bi wo ye area ho ma me ne kodai bia wa bodam omo no wo ye den na wo betimi ne bodani ada mo mi nukwa na me first time no na me chese nipa no na dwene nye eti ye pesi esua de wo approach na kwan be so na wo be approach ni se wo ne koda me de mi hu yan se me koye na owo ho no mu a na me koye na ono ankasa kra aja no ho ato kra dada na ese anajo dabi nya anajo kra be time be 5 mo ti no oda fa he dan bi a emunya nsimie bodanfo asabi wa yin hu fin sa obronsam tirimo odin obi baba mu wani mu nyamfo ntese etu kwa woni ne danso wanka hwe won sa feelings abodanfo nyina omote wanka hwe wahu so no yafo anadwena se no ono no da obi ne ne beda no wantimi ankekam aye din abode besi nyame ade kre yan ode ye major party ade
Minimum crane no pola or the yamaye. Kase papa. Enti eba ni sano. Me na me hu sheda me jonso a me ti ya obi no wo na asatan me ni enti na me nim de kwa na na ye. How? Ti ade ne tena me hu chei. Ti me be wie school no me wie school anche na me nine started say ye me ya. We ya. Ti me nine left one no started ye me ya fiti me hips ne so. Enti ye me ya ma na edru baby na mitimi nante. Nti man fa ko hospital so da because that time no efie ni binti no na menenam so asa na me be yare that was 2018 2019 ti me be yare serious pa ko da hospital me ko coma cra 4 days enti me niti na me da hospital ya chichire me nsa aku we bo empam we so bo empam na we so bo empam ti me niti no me hu se me ko hospital wo de ba mansa hu bibia bi anti me da hospital for almost 1 month na eyi me waka change onyi me no anti eyi me no eyi me a me ba fie da de na me ba fie no mi bedru fie a obi ase wabo ame sa ma mi kro ya sa be bamo mi obe bamo mi be ya aso be wa tu obe ye ma tu enti yes ade no na ade chin a me call private no mantimi amba fie ti ye be fa mi fie private ho na e ba fie enti honum no ye de me ba asofo bi ho e wo if mi fie kra na se wo ba kro kakra bi eno hoso kakra na ente ho na me betina ye adwuma kakra na aja me nan ye kakra na me so ne me bankran na ma be pepa bi ade ti ha na me ba ye no me ye adwuma bi e koso but sisi no me nan no aha side be ye me ya dada no still na guse me ya na nzimu a ene si enya ye se ekofo mu ana sisi di ahondin wo mu no so sisi no eno nso asan start na e ba ye no di akọ hospital ama o ma hwe medically a kire say bia this is the cause ma bibi say cause because as wo di wadwen ni nyina akosi spiritual side ho me niska meka say me dey call hospital o mu se bi obenya bi me niska me dey call hospital enti fiti se me nine di starting and di me fan ko hospital grand check da kra se bia BBC na eye me ana BBC na eye me anti esa o de ko anti ha na me bae no me jenti a me bae nyina se mo beboa me se hunhun mu ni honam fam nyina na se bia hospital kra na mo de me bekwa na nka me check enko check nhwe se den ankasa na e ha me ana se na ankasa na he na wo Mrs. Ano, me wo Madina Oibi. Na o maame we. Me maame no mo grass. Voter. Mo Eastern region. Cry Afran place. Okay. Aye. So also your twin. Mpacho aye. Na ntafo aba what anu so your bema. Aye. Ewrade jam wo bema me mienu. Because na ntafo aba. Amen. Yo, tu ne no atanu na epeni. Me na me epeni. Una epeni. Mpacho aye. Ow. It is say both physical and spiritual. Any na chese be mana ko hu pa o. E wakra direction ye di the oshe spiritual no ma ye no won kan. Kai ni enim ke ma ba Friday no obeye adwuma. Ti ma wo kɔ ne ho no ohye no ka se spiritual no bibia ye okay a na fe ya boa o physical no wate. Na ya hwede ewrade be ebeye ama wo. Eya rahu semu Mr. Champion munyi nyumene mai ne yemfa confession ne meto aso free nkran ne ba ne nya ne kwantem no nko na de ansa ne yema ne nko hu pa betra so mami me dance tena ni say mechia atiefo ne ahwefo nya de pa namba be ma no afre no ko new boy town o new boy town boy ya semu ya working so mami ahweho pa Kevin mu ya mfa ya bo confession ba kwa ne akoto attitude no wo mu enhye bibi enso
so wo ba na obi ebegegina na say obi so opena sem meyire mikru ya ye ma ye ni na ya ma ye nse ye to do sa me na be nse ye se na ye debise no ni ade akode ya ma ni hu nyina enne wode ti ase yi nyina efri sa maame no a wode no ehye ase no maame na di akora yi nya bepem sa mre wese so maame ekwan ya ofa so ya wone se be bodam ni no ekodae no wo se nka bodam for de nka wekeka nanso nam spirit na abedua boyi mu no ene bodam ni dia no ewo click enti bodam ni no spirit na ye wo ni mu no ene spirit ye wo boyi mu ehia ye no wo mu ehu wo mu ho fi se na maame no spiritually no wa link boy no dada wona ya ma na kono abehye ni mu no ni ade how come sebio abema ejari nai na maame panimu a ya wanyini timi ko wro wo gina akoda nanim eja wo nai ekoto sebi wanemu nyina egu wo na akoda yi adentra because opese ose no wode no eje ne niema na amasa ne ma wese nyina aba na yade na ya wo kan say onya that infection no enu ni nyina na kwakọ spiritual because a link bi na maame no eye enu no so no eba wo na mu sa na infection ba so maame timi di ko wasire mu ni wo ba bia fi say eche e wo widie ni mu a sana eye sa infection no na ama ni jonko eni ade ni nyina sese no ewewe kase no mu ni ade enu ntino se na sabio onu so ni bi wo hie dafue entima no nko check mpokra na ya confirm se e bia infection na se bia yesei ne modu ya se die ya onu ankase kase spiritually no wo hie deliverance em se odifo pa de na no yehwe adwuma obedi wo ha se na nya asam ketoa we ni kra de ebeye no ade ketoa bi na sika fam sof ma mi se de ayedi hu na no em se wote ukrum ni bia ya obaye akoda ya wo pe bibi kakra ma ni ase we srani abasebu se akoda ya wo pe bibi kakra ma ni kwa ya se de no TV so siri de na me se bla ide we animre na me si wani abri be pesca TV so siri say 1 billion ani achire 1.4 ani achire yeko adopa ayeko adopa tete akwadranto 1.1 no dia 1.4 oka chine na busu apani bebo enti no se no akoda wo hwe a wo ye wo ya le hwe nani wo ya le pa mo je nyina bibisa enti so mama em se na oka no so odifo pa ba be hwe no na achie no so no e won kran ho no ai because sana no fele ya no ba ya okoye asa akwa ye holiday ya be wan hwa na wa ba say in terms of hia no nka ho no ma ebeboa na afa no eno so ekokoda na hunam fam de no so na ja wada roma sene ya na etiefo etie ye no na je say wo mo ba be ye moa na ni jonko no ni ade no so no we akoye ne estro ni bibia na ye hu ba bia ya de no na mu bia betumi de abo ne bia no ye de abo no na emo maamefo a sebe mu wani nan a mu de muso de be sei enkrofo ne ma no mu nhwe ni yo na muso mu asefo mu ma no na no muso wo no mo sani ma we sei no nyina no ebi be ko wo mu so eno tie nya sa boni no eyo akro bi hu ye ofa wo worry spiritually for what nya wo le mu no akora no wo sha enam se wo pese wo se no nti awofo ya yemma yani na onom na obi ka se meyire efe se me pakoro ya asem manemra me fie ne ade a yem yani na wona ma ye so sansem no so ena edi abrante enyen so for me da ase de manuesi my lady me da ase pi na to de bia abibifo ya na eya how bebre ne wo wiase nipa bia wona hyebro de ba wiase na akoda sukonoma mede mehyebra ba wiase na maami a wadi nkyene boto beye de wo ho chese watimi abone amanyina dane amani party classroom a krofo osua de atwere exams no woni okunoma enti sa no na ese ye ya na report no ye twro interest a
dia wo ye die no ma de beche no ai anything enti my lady bo say terminal report no ba bi atro interest enti minim brofo kra ni teacher no wode betwro say na nigi no makum o so betwro ne hunting o yenim edie be enti na wo say basa mami wo wakono wo feelings na African kwana obi e baifo a won fa nya hwe manipa nanso won de wo di sei nipa brai niama papa bebre na wo nanim anko betumi aye eba ne say na afa de yare chenchirenchi aba betena so mami busuefo ya mami panimu abre wakowro ho kira akwara ansa na oba be ro ne ho kura kire be ma na niama bebre na akoso my lady enye chips a enso so watimi akowro ho akira be ma yi ama na bra bonyi na ba wieye enti wudi ewunima wo ma na awo mo no omo ho nya wakono my lady to de bia eya na anu odi ya na emu oya wo bra yi sei metie ne nsem na tem de koma dwendwini mu a chese edrum pempen so otimi ni bodam ni kura akoda edi akokoduro ensem bi sei no my lady ye krom ba bia se bibi ne bebo wura wo ne be mo anya sa watse ne ama agu ni so no kono na gina enti sei ne ekrom ho nka we ne maame na nka akosama na himfie ne de akofena akofanse kwa adu sei na abrante wuyi ano sen because enya kwasa akwada ketua ibe ema bebre ma mpanyifo bebre ne wo so yese wa enti meme doubt no of course dua kura man lady obi bo obi dua ye beda ne dua no nenso so ye da obekọ hospital enti sani anadwene ye nonom ne ade no hospital ne de e wo so okọ na ye nyina nso ye ntu abatanfo ni bi fo se owo ba na obi sha se ye na me yire e na me kunu a no me mani sika emma fo na ye de emma wutiri munya wo de because wan hwe ya obese wo ba ose wo ba so obese ne dachi enimguase ya ban so a wo eni awo akwara ba wiase no wo ne kan wo na wo no mo mukura tumi bi sei no o mada woroma sane ya ye bre ya nkrofo enu anuane boni ku yen no komukura bi office te ho na se komu hwe ne amam na obi di bibi gu bibi mu a eyesa na omu hu omu timi kura aboa me ye che nkrofo ntem na omu nyai se omu de sen nkrofo ma no ne no na mfa hwe my lady medase yenso ye das papa na abrampa betonte wona afi ye mfa confession akomienu bi na yenko talk show mla na me se na de ne krenkre to krankra my lady medase pi nyame hira papa ni adwuma pa wo ye adwuma de wo ye biafi nyame ne ya ho den no kwasem anti yero ho a Ghana fo nso ye dawo mase pa my lady dodo no a ye no kwafo o mo pe no kore wadamfo lady kokoya wa twani ti ase se wa bonsu me ba o hene ba se wa bonsu se wa ka se ne kro be ba chia mi o ene wa ma no ono so me hwe ne interview on so kasa se wa so ka no kore o be kire ma kire so munya mo nkwase asem no on say asem no de wo munyina se wo so wonam eleba ho ba bi no hu se pan no a abo aturo nipa na fantomago nya na kwa no patututu o pepa aturo no ya she robe aton amaye na we o man ye be ye ni male didi wo ase obedi ani mu se no osahene no na ye di ache ni ya tututu oni bia male di medase pi na abrantie male di enne eya disua kese pa na da ho sa abre no wo a wo be wo ba male di wo a wo be wo ba ye obi be ye maame pani ana papa pani wo ye oba wo de meyire wo ye be ma wo de mikunu no wo ye yesa fansa wo na ni ase be ye fita eya obepa akra na se ne dache maladi sane ma we se o mesi bisi na me mahunu bi odi mikunu aso dem na akra ni tu maame ni duku maame pani no watwa sakola ibi wo se ni wanya tu me duku dia na awade ne beba so wo se awade ne beba so maladi besi ne abrante num wi abema fefefo nimu ade onum wi ya uka bibia enti wonte enti sankwase asem we ya omudi omu ye bayi anan kwase asem si anom di no maladi ye de be kan no kura ni si a kire omu se omunya sankwase asem no maladi abema yi bodani one ne koda ye ne nye bodani tra se otimantem o keke eye hunhum na odi bia no one baba ne no direct no ema ne koda yi enye bodani zo ne nam ne ba bi anu akoso ne nsasem besem ne woda eye honhom no eda ofi na no ane da wo wuro no homa ni hu no no nyina no ane bowura no eti abrante maladi kan wo kan hu masem nyina sanete
Yadeɛ bebre abeto nipa so wo mu say hospital wo de ba yadeɛ bebre wo hono mu a sebi abayifo ne wo bonifo bi wo hono mu a malady no ma beto de abeto nipa yi so wa ha brantie kama te sei entafo na brantie a sebi malady se wonimu ade osu wonimu ade osku nko okɔ ne kama o start ye mikru afa wadi wuram afa wuram adamfo an wo kum no matugo onwe no mai malady na wei eya abrabo papa ni o kum no matugo o kum nkinchina o kum epetu pre ensere wa ne sekre nom en o kum won bed nom en wo kum won malady abrantie ye kan no ma wo kum wo ya sa etem nyina no wo kan so kum mu papa no ma now die na now kum di siesie fie anadem ukum mu tugu kwa wo so a wonwe no be bo dua kra mo wo mu kan ho bi na ukum no kra na akori ya malady on de wo zo be pe na akori na kunu to twene wo mfa ne nya hwe umesua de na wo de etem na report e de baaye no wo de ya twura ase se no makum hene ana ukum no ma na malady ye nyina mfanya adisua awofo mo mani na ho awie bre malady ne me ekoso no ano den obi a mese obeka se oba baaye ne yire oba ba ma enu kufa za wona ni ase wo de woni wie na o se edi etina de awa ye nkɔ ne nkɔka yo me da sipi Tamuasuo confessing Pemuko Ebrawo Inshirenie Anomini Ewenia Ope Mabrabo Besuya everywhere Inshirenie Anomini confessing ta Ebrasuo Yebeko Kaubonio Ebrawo Wonyame be hu mo bo abi je wa Inshirenie Anomini. Hello mama Pacho modi dia no waya unya ya nko anye mama radio enyo na mikuspia mechanical jumao mazi mikuspia jumana na the master 6 na amekwa ka ho si mama amekwa ka ho no na ya master student the rent aso oso kutu aka into what the okofes ka eba adwumako ade be share ne drawer mama na me fa na okofes ka na me okofes ka me master nso classes ni na aka me ho eno busta ete ntikaya na wa uni so papa abra na obusa anka mu no kore ye baza me fashion so cheese kana ma ye nyina tua stam mama na ye tua so ni wi ya ni fi adwuma mu no fa me honto bi mama masumo nyome honto me and time ana ya wi me so me fona adwane ato abona ega makame he ya na say adwuma no wajai mama mejai adwuma na befi me pacho ukua da bomodin abla nti o master no won number mama mpacha ye kase no be ko ne yakoka asem ya kire no ye hu ko e be fa so a wo be ko mama mpacha Kevin mo fa ne number na mame why on se sa de we ta akoso se nkola wa dwuma na bibi yira ni acha ma o mu nyina achi ai no bi entu abi sika e di ko to advance nso de se ni sika kitu a betie sika Inshirenie Anomini. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Modi, odi na waya unya ya nko anye. Kasefrin nkoko amanfro. Wo kasefrin nkoko amanfro Pacho ma ne so kakra ma me. Hello. Me Pacho ma woni so kakra, wo so kasefrin. Kasefrin nkoko amanfro. Yo yentie o. Yo, o tie no abidi, on fa ni pavufu. Pacho ade a me ya.
manu me ho pa many ababa bi ho na abayo ne frem ma me ba wo mu fi ti ba mu fi na odi me ko hye edan a ne papa ene ne ma me edam na me ne di mpasobro na ibuso aye di mpasobro no na ne papa ebe pi edan ho ti papa ne be pi edan mo me pi edan mo na ibuso aye ne baba ba na eda Johanna papa ne to share me so kana o tisa mentally ne boxer and me try session na wo fie no so na ya ban so kana papa na semi ankasa me ja me hu aban so no fo na mako ana so no ankasa be pia me aban so so ma be to fo me ni mu ba ko na me so ma ban so sani wa ele fo mo we wa no anka me ja no na sem de me na se bia unai de ngomfa unai ana me ko wo ntina me ni option bia na me to share papa so and ya me di mata de ni me no ma na maka me to share no so ta ni wo bo ma so ni so me bo ni bi ni tiana shiho na ne baba ya no ebe bo ame na e ti share papa no na ga ni di ki no dana ma me na me share me hona na ko e ni ta me pa cho e free sa da no sana me de boba pana tu aye me yasa ne sana so de hwe papa na sum no free sada na aye ne yasa na titredu ahomache a to fo na em ene ekono sana mo hwe me pa na papa nso obi hura bro sansese isi baby abayo na papa na ma kwa show mo tu akuro de no zuma lutu no contact isi ni hu jina so wai jina so adini so dimi nya kafra nti wonsa no ntumi mpagya na ma frem te mo bebo ame a wonsa no ntumi fa nya de kura ma no ho to me me pacha wonsa no ntumi fa nya de kura me tan ntumi fa nya tuma bia na abrampa na obi nhwira bronsan sesei sad ubehwia na me amepia eno so no so de ania den to se to share male du anya za de anga obeko no Ishirabeka Uyefunaba Wansas. Hello. One. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, Pacho. Dia na waya unya yanko anyi. Mama, Mpacho, I say na say me show program na. Hello. Hey, Osidi. Now what? Hello. Okasa. Hello, Mama. Good afternoon. Papa, ya na wato bo na asa okasa na wachiri. Yes, say de mu da ho. Good afternoon, Mama. Maje osu o. Mpacho, I say me show program na. Asa muko ka asa waka asem na asa ama aliki nsem bebre ma obi aka nsem a obi aka de wo hu o ama moto ne ama aduane ne na sefo na me so de ma hu na me pempeta me ka ye ntie we Mpacho na techima na me wo bata se ma fu techima bata kwa me ya adwuma obe techima na me ye mekanika okay na mekanika na me ya ma no o se uko techima ndwuma ya wo powder bi wo mo se nto sesam okay anya ntosi samo ntosi ni sam ntosi ni sam ba ko sei na bia mo ye ni say odi abroko machine na say ye so ho a na amamu say mo ye ntosi na mo beto nta mo ba ya mi machine boy no ya na ye hye mo na botre o ma beto e de abro na amaso na na ntete no abro ntete no no ma beto amota amo aduaba bi amo de fridoma na ba ye fe no dagiri ye de ko bokina pa dagiri usoma tebi nketenkete usoma odo usoma e kokoko awoza onza nyina e kokoko
enti no amode ba na ye de amode amaya na ya spread amode tapoli asa wona ya spread aburun tani na ye de sa dajire no na ye de mix enti amesi ya na ayam etumi yam de by 5 times enti ayam the first one na ya hata na ya san yam the second one enti third one no na mo de okote chimonjo ma hote na maka pemba e na ya paint be boba ere paint na de boba ere paint o te chimonjo no o ye wona samo ho haza for friend galula samo no bebre o nyeketwa o enti mo ya spread we na de sa paint no na de ahwiagu abronte no mu na ya de shabo anayensa na nanam o na ya mix ni nyina ne ayam uyama wose ni na kokokokokokoko nti se be yam last one na mama ye de engo kokko ade apete so kakra apete so ni amix ni ayam na last one obe yam na ni na ko na mo de kote chimanjo won se nto sesam enye nto sesam ento se bia ni sam o me pa chao sa aduaba na o mo de fra na aduaba na yedi me aye do ko bakina ba me ma de ko ade pot ya mo de yo ozi aduaba aye lo do ko bakina ozi aduaba na ye friend say ye friend dajiri onya bisa do ma na ya mo de friwa am friend dajiri na ebro na ya so ho ntete no wo di paint ni ne ma fra say ye entosi sam me na me ka chiro ma me bo anya me twa me ka e jo mo ta o mo de ye dai ai abro ai entosi sam no ai say twa ba fo no ana mo de kwa me se na mo tatutu mo se da tatutu mo to se kakra bi na mo de no na mix amo ho no de afra wo se nkwa ne ne ko kama ya da se bye ashema Christian country o ebi aye duro no aburo ntete ye yam e di paint ni ne ma efra Missy chemistry teacher from Bagana have it from it. Kingdom, tell us why. Young Fabaco, young fat two. You go to near Fabaco and a kingdom trust. Hello. Hello, Mpacho, Yentio, Bibinti Modi and Kawai. Afternoon about Paintio. It is, I didn't have my ear, but no one that. It's now, poor me. Yentie we bia me hu fa me na ma pewa chezo ya mi enu me so da ene nya me ya dum kafra no me madam fu pa me na ala nam Didi abonu mu na wo hu bogabi wadam fu ni hu bogabi pa chai ana ja wona no sheshe hono mu na o are no na je ni ma no yo madam fu na azela emi akaka nti ko ba so ware ni di no mbenyem ye nti wonyem ye no na jan ho so ai no ye se o ina me ye na dan fu do da na che me sa ya ni na me she no so ano nti ye sa bete nti ito me no ye se ni kondo di hu na mo so ye me wa ko so bia ma nti me ko to ye no ibinti mi mbo edune de sai obi so betumi akoto de ayebone de edru frade hu ni ma na Mr. Tampo ata se no ka no o de edru frade hu no e ma na danfo no na ye dan e ma ni yin sai ni sai wa danfo na wo ne nam no mo jai me ni me ho pa yi e te se wa danfo no ni se wo na wo se yin sai Uni se ni sa sa but unim se me etu wai ku ba fa ni kwa outside but ni ku na be fa ni ko ba cha wa be fa ni ko am no ka zo wa outside but me ya se me sa no me on ba God damn it me ne wonam me nya be ma wa be wale me wo America ana wo so America e na wanyem na be ma na mi se me yira danfo no hye ne soma me oso obedidi ehu wote asem ko se edro de frame no ka se obodi ahwa na obi nso akoyusu eti na ye ne ya e na odi frame na nyinsa ne ye den ba na danfo di enu se ono na
kingdom yanko why Christian country abusuafo yemamu nyina ha ene avie baby biala wo a wo timinka no Kingdom Herbal Center ana ene yato mu biem se ne adwada bia na yeba yeka ensemode ede ekyeremu na ene die wate ensema ekosu nyina roba yede chianwa yede yewe edi sinsanso ne breni pedua no mepacho se ebia wakodi se anuane bibi pen se se intosi sam se ne ye no ekwan efa so nya no mesro unya madro ya beda TV su bia Kingdom Garlic Bitters no eno onuma ebeboaw ama haw bia na se ne doctor ne ba ye obekyirechire mu no haw bia na ebeha nipedua no Kingdom Garlic Bitters and Capsules and a bit me a yino a free ho. And known as a would be anya be ready with the anima, a de how be brewa, Mr. Nya Kingdom Garlic Bitters and Capsules no, a bebow, a yisa how nina ye den, a de a free home. And nay, a draw Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Medica I can't be a de bia me befia me can. Say over 15 years ago. Ana Kingdom Herbal Center for yehu say garlic eye aduaba bia eye edi manipedua no e ka je na abusuaku no ho de ni enim ni say ye de ye nnuane na edi ye de ye nkwan ye de ye stew ye de ye wei na yehu say eye adura eye manipedua no because of Allison na wo mu ninti no senka be ye nko bia wotiate asefo asasi so wo yare so wo nyare o also unya Kingdom Garlic Bitters ni bi ewura woni peduam na food poison bia obedi bia no enam garlic ya wo num ninti no enya ade a ebetimi ayew nipadua no hwe enti me pawacho me maame no me papa no ma motimi nka me sro se cholesterol adosun wo woni peduam a eye Kingdom Garlic Bitters no eno ne ye kanfo ade ama wo cholesterol no wakwa yare sabia ama doctor fo aka kire se adosun ewo nipadua nim eninti no ewo se eba fom no mesro Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno ne adura wonum a ebeboaw ama sa cholesterol ni nyina na akosoro no aba fom ama adansidi amanfo edifa Kingdom Garlic Bitters ho no ebro adwen ene ntiase so ana de srade adori woni nipaduam ama nafu aye kese ama nintini mu asisi mogya nintimi ne afusane ko ema otena se check akra bia wo se ananse acheme nan ananse acheme nsa ananse ayemi so wo de ananse acheme ebedu baabi no wanhwa edi stroke ene bebrew aninti ene nemani abra mabetena ha ene awie ya make sure say yade na etete wo no stroke na wanya no asikyire yade no BP no wakoma na ebo brim no we here Kingdom Garlic Bitters and Capsules yaduro pa yaduro we he juma edi woni padua no obi a wonum aduro bibi obi efraus Kingdom for mo garlic die me sha ase nom ye enye ne enti me maame nom me papa nom me nua nom a mo te menka bia won susu no de bia no yade how yade abetena nipadua nim we hia Kingdom Garlic Bitters no be boost immune system no onkwamo na aba form no bra wo hya ase se won nom Kingdom Garlic Bitters no boost immune system no ma ahoden ebam enti me nua nom mesro ba bia wo Ghana bia no ko bowura drugstore herbal shop biamu ne kope aduro na abeto TV no so Kingdom Garlic Bitters no eno na ato TV no so betimi de phone na wo de atwa nti ukope bi ato anu wu ana ne topaye no ne capsules no so na abeda ho no eno so betimi de phone ayeden atwa nti so ukope bi a wuduru wa so aduro wei ana mi pebi mesro number no ne gu TV no so no famu baako ne frame awo 0559 72 9109 0559 72 9109 0559 72 9109 and 0597 298855 0597 298855 and no me number me didi juma ewo maso ye afi ye wo super tremendous capsules eno ma obi a wo enamu hawo enamu yare ahodo a etete wo yi oba o hwemin wo china to adura dise wa anti so obi abetena TV so obi abetena radio so eton aduro na wo kope bi ato enam se wo no enamu yare no hawo ensuo ensuo na egu no de enka scent de abro wutiti wase ye ohene
watitia ma oho ayekro afei niema bi yifri wase te se akatoa no mesro eye super tremendous capsules eno na mekanfo ade ama ano ana abeto tv no so no mesro wo ye oba obema fafo netwa tremendous capsules no sei netie nti se wokọ baby a yeton adura wo so wo pesa aduro we kingdom for aduro ye ti sei tremendous capsules no upe bia ye den ato afei bema no hunsuo wo se ko mu no na nsuo ne ba bonten ma me be den watimi anyinsen enam yare na etete wo no enam yare na ema die nim guase ba waware mu no wo hia super tremendous capsules aduro no ebeboa wo ebeyi sa ha wo ni nyina de afro oba watenka ateko wo ne wukunu hia wontimi nya hweye no ane sa wo da ho na wo hwe wukunu be use styles bia so me de menya tinka bia super tremendous capsules ebeboa amoatenka no aba bema ho hyehyew emudundumu emudfimfimu we ya nansa begu ekọ na aba enam yare ahodo bia ha no bema uhia super tremendous no ene kingdom garlic bitters into oba utie me super tremendous Kingdom garlic bitters no eno ne ye kanfo ede ama number no ene good tv no so no fa me number ni mu baako na frem ebrama no guso ameka se ya no ofra e ya de a ye beje so na bibibiala wonti ase bia no ye nya abotre aye den a kirekire mu ama won so no wanya ho nti ase wo 0559 72 9109 0559 72 9109 and our face 0597 29 8855 0597 29 8855 afei emema no madrum so wo ye bema na o hwemi utie mi wa ye mre ewo mpam ya na ye me ya se wati sika akoye oba ho ade ana se o bo ba bi ho ka nanso untimi ne na ene wa hia mi oji mema me na meboa Ghana for mema nti wo ye bema na se o hwemi wa ye mra mesro obefre me na waka wo hawo na akyere me mesro obema na emu ayemre ahoodin nim wo ne oyiri hia anase oba no wro no ho kra na unya akono eno ane se dise oba na so obema mu atwetwe ebsore so asima kakra bi na asa agiagu wo ye bema uhuni ho uni atenka mesro wada eduro na eda tv no so no kingdom ginseng power capsules unim ginseng de ye emanipadua ne de aye memaduru enti ne ebeboa ama obema no emu aye den ahoden bebam ebesore gina so sei enya de ebeti atofom da maboa mema bebre ama ene wo mo fra adansidie no mudi wo mo wa abuchire wo mo wa emamu ha ene kura de Nigeria fo start frefre Nigeria Togo ni Benin fo ene Burkina Côte d'Ivoire Asia say West Africa han countries ni bebre efnam say sompa mu ekwa akire ntini sa Africa and West Africa countries ni bebre omunya efre epe kingdom ginseng power ni bi ntu ye bema na wote ha entena ha frame na mesome moao na me ma ginseng power no bi na emoao na timi gina wona so ana mo nso so akoko ha mo koko afifiri mo koko ntine mo yemu bom kururu koko ntino uminimo na wasumi aye wo hene koko ntino uja wonan a obre uyem atim untimi nja wonan afa ubeja wonan na uturum ho kwan no na eho ye wo hene ubedwi ho saa de tosu biem a no so no ya ne se ubeja wonan na moja na eba emema bebre e wo saa hawi ene watimi nkan mesre wada edura ya to ni din se kingdom co capsules no ebetu koko na se e de afiri so ebema watimi agina wo benya ahoden sonko bema waye mre wompam mema kingdom ginseng power na me de kingdom co capsules na kan ho obema ne bobo adwuma obeye adwuma ama wo yire agiwadi enrei se upe bia bia ye to nuro bia no wonsa ebeka bi brekum newborn chemicals Dr. Clement enso so ewo brekum main station Rexion ewo brekum uko sunyaya cap heba ewo ho Mose any green light pharmacy omunyina ewo sunyan Kumase no oba eye PFA wo Waterfall New Road heya Fredmans ewo KO Posa heba ewo Emrom Dani heba Misty heba ana apidank omususu ewo emrom ha
Korinak ewo Ashtown ana afei Habme ewo Asafo wo ben oye ho eni baabi eto aduro bia Accra soso ne de Okanshi drag lane ho ukọ baabia na wonsa beka takwa owas abibiduro fie bogoso eso unique heba ensoso ewo ho chese meka mi wie takrade Cape Coast Penna heba wo Cape Coast sanso na takrade soso no ukọ a chese aduro no abu wo ho minuanom adubra osemo kope eyinuru ibi eto eyinura aba ebeboa wo ana sesei no so de yare sabia yesi yare sabia kese eye the Great Kingdom Medical Center ewo akropon ewo 59761144 ti ye number me hawnie yare we ni we na eha me nti aduro no de na ebeboa me na me nkyerɛw de ebeboa ne koto ene de me no mienu baanu komo se eye white na eha ugono na eha enam yare ahodo bia no menua mo ma ne mema ofra me ameyi ano ana me se Kingdom Garlic Bitters no ene ne capsules no de eno no ni dwumadi a edi no se wakodi aduane bie ni so wudi food poison bia wihia Kingdom Garlic Bitters no ebeboa wo afedie cholesterol dose ewo ni nipaduam entinimu asisi moja ntimi ne afurusane onsa ye titiriti wona ye titiriti wona no ayese de utieti afom so because uti afom kra wonte onsa mi kra utim kra na wonte se onsa no watim ni nyina no uhia Kingdom Garlic Bitters de abeto TV so no eno na mekanfo ede amount ntubo wura babia ton aduro bia na babia wo bia no setachima nkranza ana wo ehefa na wo ho ana wo ana se asimfosu ana wo ehefa ana wo ewo Ghana ha a wunya Kingdom enuro ni bi Kingdom no ni de chese tuasa babia Ghana ha de onsa ebeka bi so wunya bia na maka no se uhu se ma free TV no so a meme number no any 0597 298855 0597 298855 ofra mejo so na bibia na wonti ase no say engage no afra 0559 761144 0559 761144 ana 0559 729109 eno ayina no ye numbers a ye di djuma ewo yaso ye nti se ne maka no aduro ni de Ghana ha baby a wode wani ebekire bia no yenurei onsa ebeka bi ato a unya aduro ni so ebeboa Cape Coast se na mekan Penna heba ewo Cape Coast Sankotes ewo eye Cape Coast Busi Pharmacy God is able heba ewo Abura PPHD Tipa Track Station wo Cape Coast wonom okwa wonsa beka bi takrade AA Mensa ewo Market Circle Christ is the answer old aponchi krakra nimdie heba ene ne pharmacy ewo takrade Sir Charles ewo afie kuma Kwadwo Krom Pharmacy oho okwa wonsa beka bi afa owa asa bibidro fie ewo takwa Joy heba ewo eye Market Square ho Bracket 2 Pharmacy ene Jinap Pharmacy omunyina ewo takwa ana green light senem kan sunyan omo ewo ho asimfosu Mama Doris ewo dompim kwan so Francis Mensa ono so ewo eye asimfosu RK Ampoma ene enkwa FM manager ne shop ho so no okwa ubenya yedro bi ayeden ato ewo ana wode wani kire eye akropon eye abri akropon so a Regina Chemical Shop eben Old Council ho so okwa wonsa ebeka bi tachiman Opoku Ameyaw Chemicals ana afe efa fodwo eho no so okwa eyade a onsa ebeka doma hinkro okwa onsa ebeka Kingdom Garlic Bitters Kingdom Ginseng Power Super tremendous capsules ana Kingdom Co capsules na me pacho yenno na eyetopa ye ni nyina no bi ti se tremendous ye da so bi ti se Kingdom Ginseng Power Kingdom Co capsules no so wi topa ye na obenuma hwese ya chro Kingdom ayeden e de egu hu ana eye Kingdom Garlic Bitters no so ni ti no eye white said hu ni TV no so no ana ne capsules no eno no eye abefo de no eno no Kingdom Garlic capsules no eno so no Bristol no na chi no ya chro Kingdom e de egu hu se ne ebeto TV so no dane na chi na ya chro Kingdom ayeden e de egu hu eye adura
wonuma eboa e boost immune system no saa de da TV so a wo hwe sene amanfo edi ho adanse amanfo e ka ho asem no ya na bro adwen ne ntiase because kingdom no Ghana fo agye atum ana gense power no so abeto TV so a wo hwe be ma bia na wotie me be ma bia wo hwe me mesrew eno ana bebo nti sene me ka me am number no e na wo form no 0597 298855 0597 298855 me sorry nti me free TV no so ano hyase frɛ me na mejo so ne kawo haw a how no catch them me say doctor me how ni nti me am personal number no 0597 298855 ofra ade a mejo so na komo bia wo bia no ya bo nti sabre de me de manu ebesi antiman lady me de mensem ni nyina ebesi ya da se radio osoro agye nyankopon o nhyira wo pa amaye o ko ko se sabre a wo fe me ni se no yes Sompa midima vo se wani amawo a Dr. Time da so ogini hudi enti obetwa brato yade so owabu akwa gogo he ya ya fie ne nkyere ho amo yade din a ne nkyere se wonsa friend 0500 727 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. Yadi ani kyerɛ wo sesie. Se wo benyem kopem se wo bewo. Owo niema. Wo de bekwa asɔre. Abuso. Akoda ne de. Efe. Ni nyina. Fo ni kyerɛ ho. Brands ahodo ni nyina wo bi. Owo ni nyina bi. Wo ni so de. Eda fom. Cool. Wonom ewo ahojo Atenga Junction. Wo mo ben eye wo mo ni China mo no ne die no hye. E na hensan so ebi ho. 02457 49199 Kojak Farmer Yemfi ani nkyere ho sesie osi pro code ayetete aduro afie gina wo so ebedwane odaje wo ho anyeti ba ye wo hini mu so nsuo ne nyina bekɔ ene wa ya aposen kama ye de twi esen e ma wo se no pa ye 50 eye kama 0531070020 grow fine ube grow fine se umoja aso ate eye grow fine okete so awona eye grow fine pasoli udua so je grow fine aya de we na ahoto wo eye grow fine me patcho ye digital about center ye ne dia ba shia e ka ne montrim so a no watobi 0244596532 tago yenkwaji bisesie tago yenkwaji bisesie osi edure be ma woda fom team eye tago uhunsuo awe ebeba ba uni atenka ubenya infections kum ebedwane 0243228296 nana eduna herbal center yemfa ye ne nkyere wo sesie ya huhum dio obetu ase onam dio obehwew atu ni nyina deku ama ho atɔ se ye twire ya de ebedwane ententem kra ama ho atɔ afi wo se mojabroso ɛno so obehwew esikyire ya de ama nakɔ ayamukro ebefiri hɔ ayemu hawo ne nyina da wo agriko nwamo ase efi ye ne nkyere hɔ 2462415550 21st clinic sciatica expert no 21st clinic the sciatica expert 15 branches across Ghana to asintin na etwetwen wo enyasem ketwa nipadua no tumi se niam nkoyi obehwew ye wo Dome Market and Crime yemfi ye ne nkyere hɔ Obuase Council Quarters ye kɔ hɔ sunyaye ye wo hɔ Techima GN Bank dan dada no mu hɔ 0249331331 me pa cha wo Accra wo pe plantain chips are who are brochire person order plantain chips. Friend number is 0245 156 892. Baby, I will be our plantain chips. Kronye. Aye, Fibia, brochire. Now, person will be go African shop. Now, tongue. Who Ghana house supermarket. Person will be tongue. Frey bay. Yetiti. Ewo 0245 156 892 0245 156 892 na oma ubi na usunya wa hoden ene wa promo eden yen nye birthday sin free ho abadwuma si ade bidwa wa sumu ani ima en hutieti ase nwireti
akwasi usu junior edi na wodane maame Kathleen usu and I wish in a bay happy birthday kwasi usu ni free adumu eko adumu wate radishira we nana Kwame Boateng auditor Melcom Tafo branch Ohema Sompa market and I wish a happy birthday Ketechie and now we do our de bomb pie say radema will bring point no kasiye MP and tentem pama amen. Hello Pacho me dofu modi ndi na waya unya ya nko anye kura me pacho de maya menu me hone se na me ye choba on kan na ye choba wa kra na choba mpacho ya kra so tu na choba na me ye nyam fufu no na ye fufu no na nsa asa de china ye ka bu a o se me maye de frabe kuna ye be kam mudi fufuo ni fra banku na mo beka no mbafa se mo wo fufuo no na se fufuo na ansa na mudi asi wade achi na mo ka banku na mudi fufuo na fra sa eno mo tan leti embode na ka tore bi ene be ya embode ne be bi embode be tu fufuo ne go be ya ka bi o se ye de fra embode na ye ka na no mo hu mole na mo de fufufu no fra na baby on se fufuo no ade se so ya na ai se de na no ye din kan hu no da de se ni mu an mo di ka hu fufuo no Jesus na mo de mole no afra mbasha wa kra so tuum akra so tuum ebusuafo nyame na me kan o obi na afre it is a say Oheneni Adazoa oni me ne mi o me da Adazoa yo entina wo no na oni obi na ye adwuma ti agya de obeka kire mo na mo ye me bo a sa na me ne obi na ye adwuma e ni pa na be kan ana ba ya asem a wo kan ya o mo se enkai na ye pun choba na ni be nti e bo 9:30 na ya ko e kwan ko dwen ye se se ba ye ni nyina bia na wa ma pia water rubber na ye ton wo bibia ye choba na wa ma ye de sickness to mo se de bu angwa na mu ina be ye be se me sa angwa na ye tie ache ba ye ni na wi ba jo u feel Sene ba ba yana ba din na te u chuma un sa ba ni boko mami radin shira why say the waja ya na ya ma hu o wa san be se be mu because we me name dabi abeba kumasi bia ada obeba kumasi bia no abechia ye why sisi e no kumasi yo wane fiti na akopem ya wada tambia obenya kwan bia na wabechia ye mbacho yo na wabechia why yo ei nana brampa maladi enipa nyina fuadoa ememe fuadoa ei eme fuadoa enkwala trofe tinwe yimfiamfia ye nyina ya hyehyɛ dufu ene ye nenam ho ye ngui ne yandna obia na ye fu omu ye choba na fufufi no mutie obi na Africa o Ghana fo amutimu bekume no obi fukọ obi antimi nku wo so omu ye choba wo sotuom enkran wo mu wo choba no ne ka choba ewura se fufuo no ye betu agudie ye be hunu etu omu hunu fufuo no fun no wada asem no de mole afra akani banku Ezo o man banchi more. Edu anwumre so ano makoche bayere. Wo mo sesa sahye water. Rubber no. Rubber no me de head. On de gu anwanim. Sabeya. Ebe ma bayere na den. Ebi osi anwa no so mo de be chia enye den. Ensa. Rade mo wae. Amen. Confession mu me nya ye. Confession na akotwe nsem nyina ba. Maladi ensem wo akire bebe ba no we ye mu nketwa. Hello.
Hello, Mama, good afternoon. Afternoon, Pacho, you. No, Pacho, not me, Papa, you. Now, Papa, know the group. And she, the group, what is the information? I'm more not so there. What was the song we did? You want to go on the two, and I'm sure you'll see it, not in every. And the number of friends, and then Saka, and yes, I am there to you. The question my and you know, look down here, so what I want. That time of day, if you are a question, you have no call credit in your MTN account. Na isobe tumi akodi aduane bi wo betama agye ye de wo hye botom chese wo tumi control tano de bia sa etade fush fush wo fra ye kutu chese wo betumi akodi aduane bi se chese tade wo fa no kwa no wo fui ayire tan na homete fufufu no ana se o maka obedi yantomu ebidi na mo de mo kan kire se we de fufufi ene ye de aye banku yi wo ka ro kran kire yen de wo pe obeden obedi ye no ana de ope aburo ni de obi ho so a ompe kra do ye ni sa wo ha no so bi ho de a ope obetimi adi mane de wo mu kun o hello hello mpacho yentie o yo oni ni say aso je en council badi show ya mi dia ni nya no mom ato we dia titu kaya kan ne line nye oh line mu na hokra hello pacho intio mama me pacho good afternoon pacho de wadaroma we de me asem na nye compassion there but no problem kakra wadaroma mama me pacho pana problem na socheme but me akoto wo program one kan jere bisa no akoto be transe bisa no sem kro When you are condensemua, a rabbit besher when you munya confession here, only confession. As a grown country. Ishirabeka, we have Naba, Wasasiaba, Ebeka, Wayem Wampo. Ishirabeka, where you my dear. Hey, Fufu, I did Frabenku. Wanty. Oh, me cry me who be there. Sir, me dear me who are there. Nippon Titon Quam. Oh, sir, no, I am quite not titi for any boom. Sepsana a day. Nappy. And nobody, who be there. Son, the new Fufu, the Oma one have been what the hour where be. Now, wait, you are so more for phone chop bar, no, be a trouble so too. Never phony be canny and tardy at China. No man or man would that same nom de Molia flat. I don't know if for an I Benku, Fufu Benku. I can't also my anchor. Aye. Annie, was it Grana Jones or Mokoche by your Kwan? Now, Mamma, I'm all Master Sasha Robert. Yet you goon. Or bet you a by enemy here, and one about Payonco near the Christian tea. Somebody doesn't see almost almost carrying rest. I've been there. Are you? That's what to the bonny. I say we come on. Becomano. I want any young boy. Oh, made up for woman faster than me, Raddy. Now, and now, you need really team as set. Since I hinted to say, Raddy for a soccer. Now, my work when the other one. I was on 4 years to BBO. I just showed in fact, and I need deck a continue at someone. A dream maybe no be can answer when someone happy or cook worm near to your home phone. Until I near to your home for say, young pet a dry a year organic and I am num. So organic product in there, so one no more only problem be I. As I say organic into no, one no more a detostify our system no. A detostify our system no, and my sister knew that was a crudging. A drop and I make a once a mean. I do say about Mr. Any
ɛna edusan herbal capsules edusan herbal mixture ɛne edusan herbal capsules edu testify system no na wo obi nso a kooko ha wa adwene kooko tete wo kooko nti won maduru anum a wonya home wonya hoto a ne ye kan form on say ma edusan herbal mixture ɛne edusan herbal capsules ɛne waduru so wo ya say won maduru we ya by the grace of Almighty God baby kooko no wo bia be free wo de edusan herbal mixture ebe ka edusan herbal capsules na wanum abom tieniyem wo de edusan herbal mixture ebe ka edusan herbal capsules no wanum abom edi nkan eye organic ye ka say obi organic ka say eye non artificial product eye product eye de nyame ahia so said wo bo ade di nua no ne abra ne maye no saa ne hini ne maye saa ne ano a ye de abrɛ won enfraframu bia enim enti sa wonum a se koko na fifiri wo koko na gu won kitinkiti ho koko na gu woni asin tuntuntuntum ho koko na fifiri wo tu ho koko na yi wo kokoboba ho oh alusa ba mesha ne capsules ebedi wakagina mu na saade na wode wani hu na ye watete ya hu de awunya no ewade ho mobronti ebeyi ni nyina firi ho ama ho atɔ ho beto wo medafo ho beto na be di adanse me kunu bi adanse bi a wodi ye na me se me de ayi masam kan na me se papa wose nyame adokro che no hu baba no fuani mbra na me hwe sa asama wo ka ye sa wo ka ne radio so keke ana sa wo frɛ me telephone so keke ye me hwe sa asama wo ka na ya mpa wose mama ma yi operation wo koko emprenu doctor panyini ba ko wo kuma se a waji din doctor ne waji din fi se wo ye koko operation make obi nim no wo ye koko operation a ma biem wo yi free ho na so dey na person me ka che woni se koko no se wo ye no operation e be sa ba ba ne che se ade no wo system ni mu enti wo se wonu maduro na e approve to ni etu ni ni no ase efiri wo mu koko fifiri wo bu wo ne ko mu se koko ni wo egu wan keten egu gu na ni ase etwetwa na sunchem etwetwa obi wa ne hwene ntem na koko si woni ade e che se koko no wo system ni mu e wo system ni mu ntino e wo se wonya aduru a wo benom a ebetu koko na se e de fe system ni mu na se wa hwe na kokoto aduro na wo se nku element bi me de akeka so a ebekọ eye na emo na be fifiri na hwe be fifiri no e be fifiri be bi bone a ka ba ko no kwere ka e wo wa nka ope wo se doctor ye im operation prenu mama me jama na ye moje ni hwie me te sebe wo bi amedwo so wo se te se de ye bi pipe no wo hwe single be se ba e bi kwa me kesa na wo tie wo se e bankasa emre bi am ko hospital kwa mi collapse o hospital ho je say wa ni hu wanya nyina we ama je say wanya anemia by force wo se wo bedu fie wa ha wona ne yire ena wo ha se wo te say Sompa TV ya so na mete na meka sa ena meka koko wa so sa ma me adure de me ho beto so na se manya gidie bi wo mu ha se wonom wo se ma no mama na me na ada ma no papa for the past 7 months many hunu moja said da how my journey by the grace of Almighty God na me de radia say na me say oh madanse nie edusan madanse nie wasi me to nsuo no na ma talk say san ya na makoto de me mani ehu ene e ka ma bor mama ma boka o ma boka papa wasi ka ma bono enye ka ketwa ma boka yie enso so aduro ya jeme ene nta me ka che say wo yo bia wo bleeding pulse ento to ba ko na fence won ka say me no me yara cheko wo to ba ko na wono mo a ejaye a ebe saba ba saba ne se asoso ano e wo se wono maduro no na aduro no ko woni padua no mu na etu ade na ye ha wona se na wonya wa hoto enti na ye se wo yi capsules no tu bia na hwe nsuo kokwa tre no tablespoon 6 anasa ice cream cup na bele cup no ba ko faka capsule no nenom anopa ne anyum na anopa ne anyum na moja na etu ni nyina no ebe kwa wo yam na wo yam pai a ehu moja su free excess blood no eni ba bia fa gesa woto enti na wo kyerem a na moja na ba saa no numaduo no ko mu na hwe e wade be kum kuro na wo yam na ma ene wa fa edusa so na wo beye wo bu ha no wonwansi na kata kyekyen eye koko na wo titi na sum na wo wansi no posa ne hwe na nsuo tanani so na ni ye wisi wo hunu ba bia last month December no mu 27 December bronya eno bi ka chem say doctor diagnosed for cataract men kan wansam da say etu say ade no enti I had to say tennis na ni so wono no maduro no 27 December no wodi adanse bronya ye wo fie
what miss hey Ewurade yeda wase de men kan yempo na wo ye de nya na se duro no ba no mato aso de egugu kom kitinkitini nyina ebe hye na meka kire wo adusa no ebe hye koko na gugu kom no ebe hye wo bi koko na no ma me bi ni koko sebe panyi bi tie me onfa ncheme na nem ni pim na no na koko na kosi koko utiri mo den ugu na ware koko ugu na ware yesu jan kan wani mu ate ugu obi aware sebe wo ba koko upim ano na kosi na be ma no be da ba oye wo fam nya agwa mama mintimi njunso me junso na kakra ko kama me wu me na katwu wa me wu anse kwa kuma to yem odi adanse me se nom ne ntoaso maduro ne ko ni padua ne ye nom ne nto eche se wo danyame ase aye na wade ye ne wato no wo bowra heba so drugstore license chemical shop bi e be wo e wo Ghana ha wo benya bi ato adusa heba mixture ne capsules no wo benya bi ato eni ji sam ne se adusa ba mixture ne capsules nko na ye aduru e wo dwa so a eye ko ni sisi ya de aduru a wono ma enka ho we wono ma enka ho ya ne kama wo betimi anuma ko adwuma wo anuma ko adwuma wono obi ani ase wo konkran a wo ka shi drug lane tinate heba so bi e bi wom base la pharmacy bi a woni mo Ghana ha de wo kuma ase keo kole na akechi ho no kole na ake no amu obi na base la no ho na chini so sa obi tachima base life pharmacy community center opposite bi wo Accra Repash okay she drug lane halos obi tinate heba so bi ebu we dama pharmacy ashama ekus pharmacy ashama mo kepko so mo hweme mo ko pena wo Coronation Junction baby atoto tilapia na nkramfo da no hwe ani mo ebi wo bogo so unique heba bogo so ne mantem unique heba wo be obi obefa bebre ka na ma bade ko mo ko owo ase bi duro fie watakwa ebi wo watakra dia nimdie amen sa Christ is the answer apochen krakra wo benya bi ato baby a wo bia wo hwe me ro bia wo hwe me fi so no wo se me pedu se ba me shane kasa so ba yekuma ase a PFA pharmacy Tafuni Road Junction PFA dudu obi apekatens wo ha kura wo de bema wo tu akotena wo sto mu wo ko mist bi wo ho Freddy Mens e bi wo ho Deni Hebaton bi Osons Chemist Costa Pharmacy Habme Pharmacy Adia Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy NNA Pharmacy Costa Pharmacy ebi e wo ho Sax Pharmacy Kumasi drugstore bi en we bi nim ye wo clinic ya Ewurade nya adawro by the grace of God ye won fidie ye hwe nipa awo na wo pe bra Ewurade be fa ye so no aboa gonorrhea how syphilis how chlamydia how obema atofam ungofa obeyere dia bra tieni yo se ungofa obeyere ne aba odua ene adome ho na se yare na aba na be ma na kofoma bra em oduro koko na fifiu moje tu ye Kumasi Swami magazine macro go filling station dan mu ne wo Offensive Road your telephone number ni Accra wa Abakala Pass your last pharmacy nchen Sunyani o New Town susu go do ni mu hwa your telephone number na mo hwa wa television ni so no koko pa na etete wo a amo ni so wisi no hu de onya wo de hasasa won madusa ni bi na wo obedi adanse dance ba ne asoso adanse so mete mo nka e wo hini ni program ya so me se wo hina no adanse obi adi pa no papa pa ne mu bi wo hini ntimi mete wo se koko wo timi ekomoja bro 4 years na doctor panyin bi a wo Kumasi a yenim so ye koko operation wo ni operation pre no ni nyina da wo se wo kotorete ya moje ne hwie ne se de ye bi pipe adai ana wo se wo tie wo metie wo ma me metie no metie ne nsam ya me do ya na ho ya menika mani nkara nkora no kwa na me sere wo se wo hye nika wo se onu maduro no ekwo wodi na dance hwe fa number no na wo so rade bepo wo di dance ni bi 0500 110 115 0500 110 115 and 055 7009824 055 7009824 055 7009824 and 055 7009825 055 7009825 and 0500 110 115 0500 110 115 your number di dwuma and one so na that TV no so no
sɛ wonte bibia sɛ betimi afrɛ pɛ sɛ ɔba clinic a wobetimi afrɛ bibia wopɛ bia no yare bi tete wa wobetimi afrɛ yɛn wode ekoko sɛ de etie biara no fa du sane yɛ waduro ma ne nkɔ nipadua no yie na sɛ ekoko nko a dia ma ne nya du sa wɔn maduro biara ɛnkɔ obi wɔ wɔn ma na kɔ toilet nti wusoro we wɔn ma nka ho ti dodo bia banum bia no ɛnfo haw ɛmre nipadua no yɛsema de bia yɛ ka ne sɛ de ɔde yɛrɛ saba ne Awurade na wɔfa wo gidie ɛne adupapa bi aba no so na ɔde yɛrɛ saba ya bɔkɔkɔ mu mpa yɛ yɛsɛ Awurade yɛsɛ Awurade ama wɔn na wɔn madusa enti enim sɛ yare no akyɛ wɔ ho meyɛnya na tumi Awurade de awura habama mu ɛne gidi pa ɛta akyiri nti no wɔbɛfa so de wɔgyeɛ abrɛ wɔn na yɛfa gidie ka wɔn na Awurade fa so wɔn fa yɛrɛ samrɛ obi wɔ yɛ abayɛ no wɔn fɛ koko na guri ko mu nyina tuntuntuntum ti wɔhyɛ kabakora de bi ɔyɛ so sene nsa na wɔfɛre maame kɔ akoma to yi wɔte ɛmfa akwadwo matadu sa ho ekyirani ha yɛni ha firi ho numaduro no let the medicine get into your system maduro no ko system yi na Awurade bɛgye ho wɔhene me de ma no asi yɛda se Sɔfo John so ate do akɔfa oh Sɔfo John min ka wagya Sɔfo John so na ekuro yi o ɛno me ndan yɛ kodi na wɔtwe da ayi dan na mekɔ bie le April bibi no afi ayi dan na mekɔ bie ka kyerɛ nana so ɔmo fa flyer no send me na ayi dan de nyina yɛbɛkɔ nyame nso mi nyina den nana nyame nso nana den ne abusua ne yɛda se amen abusuafo adusia no no du papa krogen ono no bia no ate asi no atumi akodu pa na atumi aboa yɛn na no tachima mare anti asempa efa kwanya isu chia na nanom ne backtrack konwa se ade yɛ konfia me oto so nan one na nahema fiebre fi koto ne na tena konwa na nanom e ma ho nyina fi chiapa apo he braso ye ba bepo na nanom abɛyɛ chinchiri ne ben ye nyina da bemra tachima memehwe apo afahye bere 7th March ni beko beko fa apo he aba 7th March ni beko fa apo he aba nti adaje ni poso ye po ye yi musuo ye yi nyadewa ye yi bibia yes memory dey ye ani beko fa apo he aba na ba start ti ye chia na nanom nyina ye mabetirim kwansoro nkoso na no nso yante asempa me former CEO na nafna nketia Classic FM director akane abrabo mbenim ne se wura Fred Zani ni nua pani be frɛ no Sɔfo John Menka Classic FM business office papa ni yaho free tete wayɛ adwuma doctor ye frɛ no Reverend John Menka tia ne na achi ya wu ama brichie de aboye no nya asɛmbɔ fra kora na no me menda ne bedi na wɔtwe be de ye ahye epuru na da potin hini mi wura fi kakra ti yesre be the fryer ne ba be kan na duru onso amunyina ma beboa ye ma yakata Reverend chi ama na ye fefefe sabre de atomase ne brichi aboye yu atomase adeshibusu nyina ye ma ho shedding eno ne yako 7th March be the apoba butu techima free tete bronchampem dudu akwa osi ade konfia me otoso nan aduana aduan pofo antwi ofia kwasi nana obonya akwadua sale na odi ni fedi abekwai adaje ni poso be nyina abemra mehwe modern day democracy ya ye de po na bibia nso aye kama watamfani na wokani aso be se fufu a ye de afra banku ye fe no bankufu Nicolas Azanti se fe no bankufu na brampa so be kwa kodi aduane bi obetimi aka the whole day eya wa kra oginu ho won tiase no ajigu yam kat fush na wa furu gina so ayire tan adai mo kunye tugu kwa yengina ye Ghana fo akunsi tokwama na yenya ya twe jan edi wo ye tuo ekun maledi banku medi bi o banku fu no de mi die ego buna kuya banku sawo bega brade na wa ma weni akonensa baby a wo bia wo pe plantain chips se de aduro no no chire wo pe bia go African shop ye be ya odi adanse akrugin wa me ehunu se wo ye no kwafo friend was 0245 156 892
0245156892 na mo amo threaten no sa den na wabeka nokrema wonka on de bibi sa akora ma wonka oka sa emwa ogu adwuma no di yemu yewu anom ache de asi abonten na no aton enti mo frɛ na ba bi a wo bi a obe oda no bi e de ama Awurade nhira yetiti sa na frɛ no yetiti so adore sa na wanim sunwa se de biara Awurade be ma wa yetre emfa de besi ya wo hon. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, Oba Paenti o. Number cho, na me fa pe bi adwuma. Na papa ne no e bi duro. Nti mba cho, omo be na so information, omo mo ton ro information, omo do mo na ma tu dia say. Wa wo pe adwuma ni bi aye. Ona ma no ko fa number na me frɛ no mo kyerɛ no baabi omo wo na se se baabi a me pe kwa na baabi omo wo na ben kakra. Na me se ade adwuma ni yi. Mamba cho me adwuma ni na na me dia ne tina ya wo no eduro no bi na me eduro no so ka enti yesa sesi ya ko na ma ya be tan na ni pa be 4 no omo wo dan ba kuma e dan ni de ya ni a ya ka tie ni ye ngula dan no bi enti na ma ya ba tan ko bi gura na mu ade kure ko so ma na aka ya pa ni hu eduma na me ye na do Abije mo fa fufuro na as the line on to them. Hello. Hello, mame, ohima. Ma, me pa cho yentie o. Mama, me say. Me capacity central region. Na me when you do video bi o kapa. Na ya humachie na wo bom paia wo de ye eyi di egu so na ta we na ho ye nti na me fra wo na wi me fra wo da me ta show program pa na de wo ka ho asem no a na ha wo no me ti e bia e den atumi kan but so nyankopon atom e kwan a Awurade na moto obu a me ma me fa ka de me pe no ana me pesa no so me yede me bibi bua wo mame yenti ana mafra wo no yo mate ti me dinana se wa mate producer na fa number me fra mate nana se wa me pa cha producer na fa number na ma me fra why it as pa hello Hello. Pacho yentio. Me pacho, me kaso free western no. Aha na. Hello. IBJ. Fancy network na beja formula na yem cover course. Mr. Champion. So for mama me da say network ni e foka so for mama ewiase ya yewe enipa na twi enipa de ko ensohwem no kre wo hwe abrante bia asem na wo ka wotini fie na abaya bia me so abaya na pe be ma no wo fra ko ni fie wo fra no ko ni fie mama eya mo hwe bibi yo mama ye wo Wodne ko ni fie abaye se beyi o se adwumponi bi woni tirimu ene wodne ko to ne papa ne maame mpa wo mo da so na wo mu ade a na wo mu ade na sa nya beye ne so ani asa na sa na abrante so wa cham no so no edufo de ade afo na ne da ono so gusu na chese wo ye adwuma yi an papa ba beto no wo hu nsunsan so ya ede abrante enu ntine se baabi obi fra odi wa kro so mo woni da ho na wanhwe yi a mo akoto ensohwem enne ekwan ya be me papa di ne fa so wo gi ne hunti no wo bro papa yi wo papa twa na so twa ne bi na ne nsa so for mame so woni baabi ya papa no ewo a ne tia wa ne se wo be kana ebia ekwan bi so no ya boa no na wakọ papa na chaw na ne nsa no edro eno ano no dro bi ani baabia
so for mama ne to so biem enamfo aye fe sabi nyo mu nyina na seche ne o pe asem o enipa ansa na obefa damfo mpo a wodi be ko wo fie no say wo hweye papa wadamfo ne was steady na che enye nsem nyina na yaka kire ya damfo enamfo krampo ayade ba dia wonu obi ye fire abonte no ano no e mane mata ho bebre ne petri mu sum te say etuo na sompa se wonu wadamfo ne nam nyakopon ahira na so fa me nhya ne bi be kan adenti na so yina ho ye to the extent say wonyinsen wodi adura ko fra die hu mo ye tro dada no die adura ko frem na de ama na die ama na nyinsen asene na menim se ne no say sister ne be fa ne ko boche no wo say nyinsen bi mo asan wo dia menim na sa boni wo ye ya ababa ye ya wo say wo confession enka fide we say so ye betimi abone so no na danfo no e na won confess enkyira no won kan kyere danfo no boni ya wodi no eno na obenya ne fa wodi kura anya sa wono so se entimi na ebetimi ne ba ebetimi ne nana ne baby so betimi anyinse na se onyinse kura efise ne odidi na danfo no ya de bia so frame emwa enu nti won hwe bibi ye na ewiase ade aboye friend sika ehu hia nenso so drum pempenso bia ye pese ye de ye adwuma ye aye nhwe ye akoda keto a wono master eye adwuma and rent and friends advance enya nsem keto na wodi sika gu wono mo wakwa akofa ye pai ya ma apprentice wo nyina cheska no atua ama wo so atua bi waka wono atum na sebe mire menyi ni se master no de no ko na nya no omo ya wo mutu sika ni bi no obi ahye no amana ka se sika minim hu bie ento no ahye no ye duaboma abrantie na ne master ne de no so san ye duabo ema no eye me de se waje atum se ye fre no obe kire ne master no ama ya ko no no akwa eta confession so for mo ye sa confession dia eno obenya ne ho tototo na che se bibia e kama so for me das me de manuesi obaya my lady me das pi na wiase na yete no se uyi nyame firi ho na afi ubeyi wawofo a wono mo wo ba wiase firi ho a de otoso biem eye nipa a wo bo ama de bia won sa betumi akọwa no eno ne master yi aye kana semi na o master wo boa wo de ne nim de aboa wo adekora opese wusua na wani so ade hunu no ma na bam no wasa atwa wo ho akwa ni sika chese papa ye na nipa no yi na komemu aye wo no wo kora de wadi kan e de boni ntua neka na we na ta akoso masters bebre de o madwene beba ha eto o mu de bia nenso so eto de bia na akoye nsem bi ni duabo bra yi bia na obi anka hwe so boni bia obeye bi etwere ho otwen wo na atwere ho atwen no enti no sane na me se champon kana omomoden no mpa mu nka na ebi ehumobro bi be pie free baabi na ono nso so atimi anya oje my lady na no video bi circulate delivery guy bi o she uniform na kan yanka o she ni uniform a wa parking motor a sabi wo kwa ne kwa ho eba ya na me kase to oba asa no be pepa ne nsa eba ya na me kase ade a mahu die delivery aduane de me no menye biom Ghana fo bi na wo se obi adwuma na ade a wo kan asama wo kan de madam enye nanso so dia me hu ye nti na ma me kasa my lady dia me kan nyina ne se yete ye ba bi en frɛ obi a na nkrofo afrɛ yen first na ntosu sam mitimi dwene minima de ade ntosu ma hu bi o kromai ye friend ntosu se say ya gina ye digu suya spice omo obi ha eno ya hye ne rubber sa akokɔ sa buro nte minim miyine ye be kan so say papa eno omo kom se ntosu sam bi ebi enye ye ade no kra my lady de kwa adwendwenu man ntosu dry a ekase na wanya dodo de aye sama ye aduane ai se aduane bi aye ntimi modin sa aduane ebi besa e wo Ghana hanso be hu na so yen pa mesia no ye ka de kura omo de ye sa aduane no na mse senti na bi mafu ado yi ko sa aduane ni so di a etimu yam se concrete enso my lady we nyina woko ka se ye nya okura besi wa gwaku ye de me de me say ye Sompa Nkomo
enye ye botai ni se begu obi adwuma but se bi beto ye pono so a ye nyanto ye be educate ye hu adwuma no ya na wo de sesa no my lady akokoduru a wo de me de bia me ka ho asem ensem ni bi wa wo ka ne kurom ha delivery keke one bar pa me ka hwede ebimu eka na ne ya ne session guard yo na so we host program dia see e be frew e basa na ne ya frew busa say say my lady we yan fan to hen enya sa so a wo mra wo fie because obeka asem am ye de ha ma bo trim say no ya mi ntwa wa no maame doko ya maame Grace o ma on set tete o na no mo host program and we bi o kan asem bi o se no mo tika mu tu kwan and na obi frɛ ensuo that time am say na echichire water ni bi no se nipa no efri kiosk bi achi obeyi nsuo ni ma nipa na wonom no na mogya ewo ensuo no tro ise nipa na okunso am say no wanya ne menses etija mo kodjon soy ena ne nsa ho me refi system no da ma me doko no de beyi nsuo ma obi no de beyi nsuo ma obi enti ebetimi asi what ene de one my lady enya akono ye kan na omo ba babuye yi asem a me kra de ekumi ne say Nicholas Asante de no na magye atum bankufu because na me dwin din a ye de be ma say aduane no choba wo se wo ye choba wo ye fufuo wo ye bankunom ne ade fufuo ne biaka eka na se ese ya tugu na wanya kukudu wo se me de dabi men ko e dia ba be fra banku aba be ka ebi mu akokoduro na ya na kwasi adadura na asore de ma ye mai enti san krofo ya na omo fraye ana omo ama asore me enam busa sa no ka sa no de nya bone my lady na no me ka kire o say na dwuni mo feel say ye business we wo kokan obeka say economics enso so ade a wo ye nyansa bi anim no bi wi a obi kra na beka say say utua ni kai ya society Ghana no de my lady Ghana ne de system beni yapon na ya ga ne so awakose na danfo my lady ma me nka sem we me materials se me pon free ha na me kofi a asa se wo ha me lifestyle wan hwe ya didin bi betag me se me mpeni panya sa na tie me sere pa na nso so my lady se obenya danfo bi sei no ba bekun ye ka se ma no ye ho anya bi nie na dan madamfo nyame adom wunya amanya wenya namfo miensa in ne circle ye mienu ne ye goro eya anyimonyam hya se boga ekokora wase ohwe machima me wunua ba bibi hia na aboa no watimi akoto de ewo de adura gum e de akwa akomo wadanfo se wonni na ne nyinsensei my lady ase sister yi minim edukura de bedware na ho beto no frise ni tirimu odin se eye me ya pharmacy fo no so ye besere wo mo obi wo wa oba to ensa brochire unkra prescription aye mfin na enso ha sei no aye business nti wo kan se mepewe ya na yayi mepe ko de na yayi abia na eka wei no eye kumanku wa kuna to atwo won enamfo sam ne de my lady yentwetwa so wo cycle ye keto bi a memi hu ne se ade amfaso wo so sene se wo be wo cycle wo be so na papa yi de wo se wanhwiri a me amewo ahwe foma mu wawu yi ba ko wono wo be fia ba be di me baba ma be chew mama options mienu krache ada se obehuri se wanhuri a mia no mewo wa me wakowu ana abrante yeso wonyini wo hwa wontimi nwusa na bebubu kura ti wa hu ana o se ane na ne ba no so ge ne be boa no ye my lady die be ye nipa de na afei de mi defend me ho a papa yi odina kwadro so aye ne din o twini sa ko shem na wo papa yi wo ne ma options we ya can defend wo ho na wo ko fa me ba wo me paso de ya emu ya my lady anu ni nyakum Debi na Abrampa enye kum and I know circumstance no bi be ya obone a wo de mra be hye won sem pese me ye de mi kum enti en na adwato na wo so de koma papa na agya wa pa na che no na ne nsa na betwetwe apia na atwetwe apia my lady me da se na Abrampa bre ye nua be ototo ba ire wa hanso nyame nhira no na your friends eh Mami Janet onu maduane no ase nyame nhira ne ba ire no so ye kama last kra me ka che ne se ansa no Oheneni beto aduane no wa hwe o mawiri nyina mawiri mu fia na beto aduane my lady me da sipi me fam free baby a abranti a
sebe malady ono ankasa okokoye the madam ede the madam no e wo sankwase asemu ya ho malady me say adwuma we dia den sempi ne beba confession na malady dia me kan say abranti a okọ ewura ne papa fie no nyame anim ne mema ne bi nsu anyansa sebi malady hwe so tena sena pese wunyini cha enwuru nko ba dem ne mpokura akwakoye ne papa ne maame dem wagimi oni se papa ne tu kwai watu dia kwai watete fitira wuya ne ba ne suban to watete no anu wabechew malady hwe obi onu ma ye ne boni malady won fa nchew sa kura waba be di me ba ma bechew wo memempa so mesi mebo anye dwato no ze ukọ ana bu nkotodwe udi ehua beg wo danim na wo ko tu papa na sum malady ne nsan de be koso atutu no de nsan be koso atutu no ebi se mema ni bi no malady nkwase asam si ya no mti kromo mudi onyamu za ban ne maami atukwa pe na waduru ho watukwa pe no waduru ho on se ne wakwa kwhia nkwanhia na wo fra fidikezi yesu se yi osre ne ayemwa na kopa papa ni ho na emwa na kopa ni chewo se o se ne nsa no malady ne nsa ne betutu no e wo se tutu no se ne nsa na no ode ya press up anu tire sei o timi fanya bibibia no on fanya press up ni biem na yenhwe akwase adwene kwa na wo mema ni bitrim wo wote sasesa wo pese onyini cha oba dem enkodi agro wo pe wo dai wo ni dai ne enkope oba no awura no so love wo afade ko ufie ni papa ne na malady ye mususem eye mususem so be kwa akoda oba ne papa dem eye nsemu no enti sa branche malady enkopim so oba hwe papa na kira kwai this one hwe papa na kira kwai malady wantimi anwu papa na kira kwai a ne nsane de aduro bia ne ho abeje no this wo hu papa ne ntie ne woni namo anu hwe papa na kira kwai ana malady etosu biem o fa yonko pa eduru ba bia malady emaya ne mema ne bia ne brade ye namfofo mienu ne nam ana ye hia bema no se me no peme wa bepeme wa dome aye me ho ade mala na di we ye nyamoja hwiagu no hwiagu eti wo ku awura na anesa malady wa bepeme bi kura ye wale na adi ntintiman ebedi machi so mata dim suwahu na me no nete be mansu otu kwa wo se ko eti hwe me yiri ma me se de me jiwudi no ubetimi ahwe me yira ma me dabi malady na watimi akopa dro dia fredi wo nkuru maimu awuradi ya nyinsi ase malady awudi esembeni malady hwe se awura we oji a obetimi anya eye se obekọ akọfra awura na bona mane sa de wo yeto me na me ye malady oji bia ni babia oji ewomo a ana maka no kopim se obetimi akọfra awura na ka chense maame ade esiye no eye me ana me yeye na mani binya ni bremalady edu ba bi enwi kakra obi hye empabo kakra obi hye atare kakra obi hye enwoni brenti wode pass obekunu kura firi wiase sankwase asem we nyina malady ye nwunya honko edu ba bi anipa bi nsu anyansa nti awura de malady se we se so obeba ho so obede o onfra awura no ewa fidie so sabre wo ne number onfra no se wonyi se bi ese ebire bi atwamia ne nyame mfa nche no so nton ana malady emema ni bebre sabe enkwase adwene ne nteteyefo a omdi fra kurase ne yemfie mo de ba no malady atan ukosua dwom magazine o master sika na malady se ne obi di asase kakre ma magazine se ya adwuma enye sika ketwa ne yaji na kokra wo ye na adwuma onum se ne tam aso wantwa ye betu no to diskana ba bi kura de ne de an onu o mai malady mun chentua de sa na beba malady eye mun chentua school dem kura malady classroom kura bi sa se ya ne ye bom na mun fia ye timika ne ye kotua ye chetua na yakoto abesi wo ejende malady enne beba na de wo munie se madam master no kura na anya bibi bon ye ntia na enkoda na malady onu omu wa adwuma ni mu no ayo omu de omu akuma mu de omu nya hwe no malady ho kura ye duabo enti abrantie ne wo hu ne ho ano
kai ska wakofo nse na wonu se boni kenche o so obeka na anwotowo malady e be yese obeba ho se de woka no na yemfe ne master no mfantu nanim no mo ne nkran ba bia obi apon ko bi omo na mane se bre bi atwa mboni se na medi ana abo wiem se na malady hwe me si wiase nipa oka no kura bia ne ho nsem bebre onse enkwase asem nipa bi di ewo ye kuro yi mu enuane ho asem na mekan malady on ne kisa enkrofo ebiebie edi bie puna kese akese a edom nyina wuram malady nkia no ane sei fufu a yedi ya de acheso ya wohoro awurade nyankopon malady ama fufu a de ti ayo fomfom anu wo hono no wo eye adiem de mole afra aka ne banku ai malady eze ba bia duroni ene sede enkrofo afu ado asede ewu kan malady bankufu ebiza banku die aya duane a etan wo be fota kwa malady asapi etudi guswa ewurade nyankopon malady we yatu na we sutu eti wafu na yire tan ubehunu oba na fu bema na fu enkrazo mafu ado a anu omutenwa ye hwanhwan malady wei malady wei ti yede tese odwene ho nipa bi aso asema utimi nkan kosi wo a wudi sankwase asem obi jai na nyankopɔ betua nipa ka wo a wudi nkwase asem ya malady jai ade bia wo mo obi di ye drink to so bɔ ne bebre no utimi ni no se wanya ya katua firi soro ba no na malady ubisa asem bi eti wo mo si form malady oka ene ya adwuma no eduru ba bia ye pa mampanifo no bi no mumma omuhunu wo madwuma wo so omuye no ati office no bia condition si no so o free officer ka de le condition ni da o de me condition ni samse tofo ana pen no ma sensan krata asan krata wa bre o senka musi form hwenkwase asem obi te chomba edie na bi so ti dom yama buro ntete edi nua ba fra se ye ntosi sam malady sankwase asem akurefiri efiri ntosi ubetimi ahata ntosi dodo sei no wanya sam edi abegudwa kakra maton wo wo ye sankwase edi obi anyankopɔ ahu na wo be bre wa asase so ansa na be wo wawu obi bia odi nsemfo aduane ye di ko ye malady na wo ye ne kwambɔ so bia no omfa no totroto obenya ho asotwe malady anka ono ebeka ne ma anka ne ma ebeka ne nanamo se ne wu free se yaka etutu TV station bi serve akurasi TV station bi a no mo so nkwase asem we so wa bra ye kanya asem kire nipa malady hwenne doctor ya de tu TV so ensem obi biani ensem obi ani enyim nipa di ko ye yemu a malady ade ya de na ebre nipa yi wuna onu no nya sika malady amo ma be akrachefo malady o sha ni ba invest into the water no esese ku obi ba na onya ni sika e ka ni da bi malady en ya maso malady eduru ba bi se ya ho ukotu se yesi ye mfa mra ne nsi yenzem ba kotu se obi di kwasasema so ni kwati fa ne koma prosifo ekwase asem na bi die malady de wo so odi besi no ye be ka kire ni se na asem ne te ye hwem obi ani kwase asem malady se ba bi aduro no malady ta koba se ya ye nyina omu kun ya to agu arampa ye nkwa homa ne so omu kun ya to agu na me koso afa kwanya iso Ghana fo amunimu no kre na mu gina no kra chi ne ntokwa ibaye magina mo maame achi radin shiramo papa asante ada pa he sakora maame documentary me bra kwa me ji oba si ya maame ohima ma si bode oni ya sister ya samse wade ya woman king eni nipa nyina mu ko ntokwa ibi ya papa no ne ya maame no masofo a adifo ma ene mu a menimu mpo na asam na toma koma so amunim no kore no awurade nhira mo amen na wonyame a ono de ogina no kore chi no onkum so ntokwa nyina emfama mo ne nkunimdie enye nyame madea one se de ya kwa homa ne so nya confession ya biatum na obi aso de na dwenkyira ba one hello
Hello. Pacho enti o. Good afternoon. Afternoon. Hello. Yo. Na okwan omo fa so ye no no. Emoa ya pomo de mi ko mi se menyem na wo ye nche na ya ya mi papa na me tuna kem na mi to bibia. Me du fe na me ya. Me ti understand. Ah, eti bo mi ti ba ri ma me ye. Ana chi bia me ni e che fu de ya mi sa but me na every time che ni bia. Me ho me basa. Nti asema mkan ye ebeti no kwanya to beti no kaza sa fine no tinenya no kana mda na se no wo ye na enya nsanso bia o me baso. Hello. 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 Pacho enti o. Pacho, good evening. Good evening. Pacho ma wapu me akambi kaka. Yo enti we. Akaye de wokani ewo. De mesre wanze didi wa kuma baka cho ye. De tire na eta wachi. De mpaibo beta wachi. Akatwa edi ye piande ye de foye. Ye de titi gari o ni e de fiti akatwa no. Ye be ya akatwa ne betu. Hey, but wa bota akatwa be tensi. But me tria akatwa no wa sankama. Udu sabakana udu sakaza anyetu. Gare. Ude makense da mo bi mpene. Enu podi ese na abra kwa ye nwu. Me de enu podi ese ye di agali ni ye di ntinka ye nwu. Je enu podi ka ye nwu. Na onya mo atanka mo betuma anya ma na nseda. Obanyama anya na nkwe. Ensem sese ho. Me enyo kama fontia. Hello. En kan so e bi de. I'm not a thing. Ya hu yo. Ya ka yile na what na ko ha. Na and then some of the na the convention so ama so ko pa mo ka yan tin so. Me say ma re o ma ne gena no ka wa say jan bonku o mo de nyo mo. It's just the ama na me ti ko pa. Ma fun o solid free. Na ka say ko no. Ko station mo pa pa no so. Apa wa ko je na press we ti jam me ni baby. Also, you know, the person or the phone also idea. Also, the idea. If you're a panel of bad time, you are party to be a shame of what you say. The girl can come up and say, what would you do? You only million dollars. If you comment upon what people, it's so, I'm not. I want to tell you, and all got no more to papa, no crap. Yes, I can wait you are not a great thing. You see, generally, I had a 2 weeks. What are you trying to do now? You're talking to Hello. Hello, mommy. I joined you. Actually, you're very angry. The child waiting for me. I got for you. Yeah, that's an entry. Nah. And then there was a pan in some of the short train. Nemna na mishano na okoye job e juma kakra na maame no enkwane ba bi no se abenkwan a no wa ho mole no de afra gate kwan no wa ho konkonte no de afra o se opesi mu pi mi podi bi ya ne de se no podi edi wa ho mole ne de fra be kwan no o de fra benkwan no na pi ni mu api ye di ne ma o baba abenkwa mole we ti anu abe friend say mole be hey Ghana for just uponi uni mudi adi chemistry madam kra ofra brooch minim chemistry madam ofri America tu ana why hello
Hello, good afternoon. Oh, 2 and 1. Hello. Good afternoon. Yentia wo. Ebajo. Ediana na dia no pro. Mesi me no choba bi pa. Oka ko konteni fufuo. Na fufuo ni bika. Fufuo ni kontungo. Enti saa nneɛma na minim no ada na mo report. Ghana for pasem surasem. Yes, if you see something, say something. We ya minim no ada na mo report. Ya pon why. Hello, good evening, Dr. Gofa. Chair at